kitu kile kiumia kile very busy au ndene ya county ya Meru kuma Jumapili ndru rira deputy president Professor Kithure Kindiki arenterera Southimenti na edro aita na Karen kwedro kwina atongeria bari Karen na kile karoga Karen bawire ati ni karokia kwariria maendeleo ya county ya Meru abunge ni bairo kanya kwedro bakirita kana bakibo thoma mantura bakwenda edro akibwithwa ndene ya county ya Meru na kana kirisi gobyo lakini untubone bwithwe tubukemenerwo kuma ntere mwanya kuma ne akari na atongeria bamwe bara batetere kire karoki na fast forward ntuko ya actually utuku obo ni kwa bwethire muchemano yongine yoro yoretere atongeria amwe minus Kawira Mwangaza minus deputy minus senator na atongeria baba ngino bethiro bario MCAs 47 baraba bairutero rurungi abunge kwaretwa Methika Linturi surprisingly Peter Munya na kiraitu murungi ni bari kire karoki kinyabo muchemano yona yoro babwithie yonge lakini ni kurari na atongere baba taro including Peter Munya na Senator Kadhuri Murungi orengi atirare kire muchemano yo lakini chairman redikire na rawire ati bantu wabari na apology now kire mantu yayo nde rutero rungi na Kawira Mwangaza akiwa ati well atubaka bakuata na nikenda bamuritetene na ati kaba kuungana no ntoba mwe kurumwe yayo nde no kwera tuzo tukyaririo tukobaru arena tuichura sia Meru yetete ate mwankera thai na mwerekera yo Meru ni yuriko sounds like Meru itwire siasene forever Ware kithikira kiraitu murungi akiaria okire Weru TV kire nteto cia Weru themwe aru ati kuri mantu yo babangite account ya Meru na ethira yekiloko lakini Meru thai ire kire kintu kiwetwa political oblivion yani ni orete kire map ya kisiasa cia Kenya is it so na ire na kura cia kito kinya kura ngirimana ya nana actually Meru niyo yari number 4 kire uringi bokura kire thirikari ya Kenya kwanza how do you feel uribwa Meru yetete atia aranirira batu turi live kire fan page yetu ya Facebook ni Weru TV turi moko mwe kire Weru FM 96.4 na utukubaruare turi na atongeria aundene account ya Meru barawa ikethra betu tetherie kwitho tukiariria mantu ya kumarotererura turi na Mheshimiwa Peter Mutuma Kalembe karibu sana bwana Kalembe. Bwana Adwa ni bwana kimumbiro na murungu onto babu turetanya uju kumbakwarania na mumbiro kaya tueteinya ende sifa na shukrani batare kwitra murungu no tueteinya tumbakwaria na nto betu tukuyana arwa thank you very much na ichunki mwaga yo yagage kwendera mno kuyasa imwathani Injesu karibu sana bwana Mutuma Kalembe ni former MCA wa Ruiru Rera na thai ni director wa Jomo Kenyatta Foundation arisieta acting member of parliament wa Buri whatever that means nani mwangira thai ini voice of the voice to Meru nonto antu baburi nonto baburi nonto iburi batigeri nyuma mono yes okay tuli na kwa itara mbere bururu kiri mubango yo chungikia siasa bwana Timothy Kithenji karibu sana bwana Timo ni mubiashara ni professional na ni musiasa thai ande ni Meru karibu sana mugeni ya Meru itukwenjaga mono Sunday tutere kanisa ne toromba gwetikia itutharimi kwambia kiumia gikeru next week bora sana Timothy ni umo wa atongere barba ko wato weni Rigathi Gachagua terera cia Gembe North of course twetho tukiariria mantu ya nonto dionga uya Gachagua Kenyani thirito yukia Meru kithomba kionekana orengi kwa ya Meru na kuthomera MPs pa Meru are Meru what does that mean kiri atongeria bana kiri Meru bari bongo karibu sana Timo thank you Mheshimiwa Kalembe na DS au ni wenyeji bakuone Weru bwanje they are very hospitable karibu sana thank you very much na I think rero mbere mwaka yobo na DS ichungine ka siasa happy new year karibu sana thank you very much bwana Mwendali ni MCA wa wadi ya Njia na ni deputy speaker ndene ya county ya Meru na apparently nwe umo wa dhinera no mo dhina Meru karibu sana DS Bereka di mutegeri Weru TV arari
muno karionje na Meru ndibakegi ndebere turatwarishe Meru of course Meru ibatwe tisa sawa sure na ntedi na Meru ndio bomo tongeria ba Meru bwana mani so we withdraw that I withdraw so kato ambiri ruare actually aramantu ya ambiri ruare tuchokete na bwanyuma because timoni bokari na achagwa ruare ikimbe north na bure ikimbe north gachagwa na thiro akiari na kuonekana kumeneria bunene sana atongeria ba Meru you know Nirari ingiari Saudi Menti na rime ambo ntu yewu etire abunge ba Meru ibwa. What do you make of that? Ibwa kaka inoto, that's a very good question. Kioregi kiera na former deputy president. Itokomenya ule umiri obichine. Na itokomenya na jimbrandite like a truthful man. Mtu urea waragia mantu jaja koni antu na uria jabati kuthithua na wengwa na iterere akauga oni ndaugire mantu jaja jatiumba gwitao tukiairagia antu ijeteo na bou ibubwa necessity ya ubichine watu maumo ubichine na gwito inyo ubichine ku ki raia yonde Kenya nionere uria aitaitirwo bichini kou akenya na nya Meru te antu bai naive ni antu batena mischief ni antu baije mantu rira jetete bwega na rira mantu jetete bwega so otegera nya JMP betu nontu ituonere Gachagua eja mono eja Meru tuamona igembe all the time na MP ba itwamona eja Kibirichi ya jaoni ndindikiri na muretere nkionaga na ndatendi that function area timao Catholic Church na twatendia Gachagua na atendi function na nenkanira gintu uria kwagarukire within a week or 2 or 3 atuka mtu moeburu ikyo gya tamenyekane na atuka mischief kiriantu na I can feel his pain it yari highest level betrayal imutonge ni atongeria baguntu na inya bungi baumirire bangi bauga inya bamwe bauga atwarirwe mantu ijejire ja maingi na tugwita riria mbosure mwakuru etire na aria kwao na ugire inya mbere president tuotwira tuite Gachagua tukagitate tugaita so igukuonania procedure yonde itabugi na ikwari na mantu jatari straight well Gachagua nethiri twakimeneria bunene sana kinya ikaroke Karen bwana Kalembe ikarokira wari na ariwo bombere buru Meru atongeria ba the deputy president president MPs ba Meru iba kumenya thine Meru imbi so ikarokio kia Karen it was not really necessary culture na customs no tukuona baba ingi mono bagito nao tukuona counties nyingi sana igita wandene ya Karen na ndi Meru netare exceptional kwithira batito wa ndene ya Karen beta unfortunately ukaja gutegera mwitire jwa Karen nyau nikaugateka jwe necessary nontu President Ruto na mwana wetu Kindiki baije geographical map ya Meru na baije problems tia Meru na baije manifesto rabali nontu bagutethia Meru na soa njirere abatumire gwita neo antu it was wrong nontu kintu kiambere ndingi urua ndingi itamukari wengo nontu nwe the final user the final user ya mutongeria thurirwe the final user mwananchi na wambe umenye kiri tuke for example kiri mujumbe kuri antu bamuringire kura na baba ingi muno batamuringire kura baringire baba ingi na traditionally Meru uratukari
ona mtu aga select para ba muthurire para be mitandao ne kana para ba ije kumurumanira mono kenda bomba gwita ndene ya Karen iwe te ko represent you bwa Ameru riria twitite kwariria nto cha maendeleo ibatere gwito ndene Kinoru Stadium aragwa akinyaga tindri aragwa akinya mtu wonde aragwa akinya clergy na aratu akinya nto baba ite selectively kenda bomba gwitara ro mtu athurite baba na agenda ciawe so akoni ndengirwa antu bara betre Karen tebothio wa Meru undara ara katasi of director of Jomo Kenyatta Foundation tuli batwe parastato area ikuwakilisha mwananchi whereas that kinyandi na undara ankoronjirwe mbe sana nonto bakwithirwa kanda iga winyo taika nonto inyo ringite gantu bara bongo beti na area it was just kareni area pota buge miradi na buge barabara ira abukuthithia onge so inyo tetaira umuntu inyo ona ibarabara iri kwikugirwa me kuna Public Participation Act iriyo ibatere kuthwa mbecha account chimbeta cia CDF tieja mujumbe na batere kuthithia public participation o jaura mpona the assembly bakija bakathia public participation so nteto iria inteto cha kunagi na nteto cha kutuma at least bacho wa ketha kwina thiri ka kwikira deep kana kugera roje ndia baigwa Meru ure kari ketha ina thina beje ketha itina thina bakeja so uranda ategena ndona ure kari na uranto betro bara eteni arabuge mirandi eteni buge arabuge mbi eteni arabuge mbi kethira antu bara bongo yo betre bauga atire antu bakanisa clergy iba jukia umini bao kana iba thure antu bao banganona symbios ira chindene Meru isirete antu banganona antu neutral mwananchi wengo basi kalitorechi alitina ma thousands chika kama tanto chikathithe ungi ambe che una mauto yo jonde nyambi ja kama tokenda tutakare na Meru iri ona teke kuthama thama me kindi kinu very simple kuja Meru no ndo Meru ita matama toka eta na nyuke kana eta wajia kana eta nini beje to karande aja to kwa consultative meeting to karaniria na ndo mabecha yo jonde ya gutumiro na ala to kwa hospitali cheto ikuona dawa to kwa iwanto beto ba kuona dams to kwa stima na ala china thini komba kunenkanirwa and tutumira a lot of money na tokens ira twaeja kwa 5,000 na bangi anga 20 na bangi 10,000 tio theri no ndo bagothwa eu ni umona corruption kwaja wabatere kugwata na baida batere kugwata bagwati na bakomba kuingiro no nteto rote nteto enjega to batere nteto chetu kuchiariria Meru aja tindene na Nairobi urambomba kuga nekenda ntindiriere na ara itekuna uwezo urote na mndoro kombo mwira nteto at least ikinye Kinoru kana ikinyara ange ombe kuga manto jawe kana through na MPs wa bangi atia public participation pature kuthia manto no dictator bwao na inya nteto ile chongo bathi PR yes na ko ri ruo ko ari director Jomo Kenyatta Foundation again the voice of the voiceless oni otibyo nkira. Thank you very much. Okay, bere titakiri DS kuri miario purity ya Mheshimiwa Rigathi Gachagua aririrwari about muchemano uyu Karen. Please tuikireyo. Sasa mimi niseme nikiwa hapa, sisi tulifanya forum, economic forum ya Meru, tukaita viongozi wote tukiwa na William Ruto kabla hajachaguliwa rais, tukachukua mahitaji yote ya Meru, na hapa katika Igembe North watu ya Igembe North wakatuambia tunataka tumalize barabara ya Kaelo, Kamukunji na Mutwati. Mlituambia mkutuambia? Mukatuambia hapa Igembe North mnataka maji, hakuna maji. Mukatuambia headquarter ya Igembe North tumalize. Mukatuambia hapa kwa mpaka mnaangaishwa na mabadia kutoka county jirani na watu wameuawa, tutengeneze usalama. Sio ndio maneno mlituambia? Hiyo maneno bado fanyika. Sasa mimi naona ati watu naitwa pale Karen wanapewa kila mtu shilingi 5,000. Wanaambiwa tuambieni priority ya Igembe North. Sasa priority ya Igembe North tayari inajulikana, na hakuna haja wewe kuita watu Nairobi kuja hapa Igembe uongee na watu hapa kwa ground, si ndio? Ile mambo nafanyika pale ni uongo mtupu.
unapanga watu masaa 5 kuwadanganya, alafu unawalipa shilingi 5,000 kwa kusikiza uongo. Sasa hata hii wa Meru, hata kama unadharau wa Meru, kupatia shilingi 5,000 kusikiza uongo masaa 5, si ni kukosea wa Meru aibu? Kuwakosea heshima? Na wale akaunti zingine unawapatia 10,000. Wengine ya Kiambu unawapatia 20,000. Lakini kwa sababu ya kudharau wa Meru, unaenda unawapanga kwa vikundi. Ati wa Meru, mniambie priority yenu ni gani? Priority ya Meru inajua? Yes, of course. Yes. What do you make of that? How we like. Yeah. Sawa bwana Martin, siasa ni haki ya kutrick. We call it more of a trickery game. Bara betre Karen ibare na right yo itakuwa right noro tetere no na right yake itakuwa but ende wende mwenda. Karen is not the first meeting with the Bweletu. There so many meetings all along. Whether to go na Sagana meetings, Kinyawe is back. Itara Moi and no better. Itara Kibaki and no better. Itara Uhuru Kenyatta and no better. Kinyo Itara Ruto. There's a time Moshamani were Sagana state lodge. Yeah. Now you are Mount Kenya on there Kari. So Meru with a Karen to me the Mutongeria. Ntekona kwena makosa. Yeah. Ibetere. Though when exaggerations, you go around to buy no, I can dispute that. Wina capacity kwa mushemani yuri yo kari ba betri ba tura bi betri ate me to bateri go and the benefit of doubt bakia ba tura bi betri ate ba ire ko non tu okay dro no eti no reta no rena ndire ko ya wita so kama ulienda okay ni arine tumikire Meru, was it productive birabwa irete bio ni kintu Meru ambakuwa agakiona in due time Martin babetre dezo iturugire together okay no ba tuire no etre wintetre ni okay that so babetre ba tura bibe onera kuri ku tesawa sawa Kalembe tudire de neire okay Timo Mbiratiri nitonto former deputy nitonto na yeah as you do that ndenda kumenya atiri nitonto former deputy president Rigathi Gachagua ena issue na antu beta Karen whereas wena ugweta Omunyoro the other day ndakuonera Omunyoro onto ibo moya Omunyoro te ambitite oni ndachikirie na ndachikirie ndi musiasa yani no leo kuona na ale mantu ja gwitira indenda more political advice indenda more of a way that mpumba kuona way ya kutongeria Meru menya really what was the start a problem ira twina in terms of maendeleo naitwa muria is it really the Mount Kenya West ni ereja utonga bura bweja east atigwa biuria bitwa we had a very good discussion na twirire in fact yogera mwirega juingo I want to take time nyinge mono na Meru ba na take time na twaririe tutetite na aria no tugokuriwa no twinyore ngio na ari ndinka bicho kama to boli twiri bikirite ora mukuru Kimeru ikairwa kathenge na inyaka kakethwa kareo kamwati the difference timo ne atiri Omunyoro bureta kwaria siasa si 2027 Karen bareta kwaria mantu ya bura Meru ikona development projects Karen bategweta kwaria ora Meru ikona development project twiringira thirikari ya UNDA kura iba twere manifesto na twetikiria manifesto eu na ba twira tukathithia bo teu manifesto ya andikwa
that manifesto is supposed to be financed. Nebati kuonwa inega itambecha in terms of budgeting, in terms of borrowing, koromba mbecha kuma ome, gutega na nontu yugo andikire manifesto koko andika gintu tije uga finance yate. Ndera na bakwa nkabagurire tuge nguo December. Tirazima menye na mbecha chengu ikauma. Boy ba twere manifesto itwetikiririe. Othithia manifesto no me finance budio bwitabu kethro bwina budget committee na ala parliament ikabanga imaendeleo jali kuja kagitatia jakiendelea thai utethithite mantu jau nontu for example tukagweta project ndirari igoro na ala kunati kwinjirere ndona le kuma mikindo le ambire kutherathero batueta irio very productive area o ngujira ichi kwena nithi branch kende kene umete ne promise tonu iji kwena variation ya into kwena hii kuthithia insurance ya hospitali na those things if you promise it na be kirwa in the manifesto na baatu ya Meru twetikiria kiwingi to gwetikiria na antu baibejete bwega buru na ibete bagite ate baatu thithirie mantu jau utijange tukwenda baatu libathithia jau nyani tuget kareni in fact iba thithirie nyamadara muno ba watangira kiongozi nao bale tweta mukothi mamenya bate mugwata tuli ndiurunga na bakarembe nau na bamwe barega gugita bamwe bare bakuonekana ja dissenting ukeja kwithirwa onimbo na meeting yewe ekari more of show political might rather than gwitia antu maendeleo mukari maendeleo urejeja maendeleo kulingana na nya maendeleo jari jagategia akari batiumbo menya mantu jau thirikari nya processes ingiche kumenya which project can we do now by doing bakadithia feasibility studies bakadithia more learning into those project na project yeto miide guntu kuna ikeja na impact iriku menya kirio kuona inya Meru twithina na Meru ni aritiba ngugi Meru bonde bokaira bageta ngugini ni aritiba ngugi babati kuthithia project chi research on chitegeri project yetu athithia gintu kina mari kuna gikareta mbi gikaguna karibonde ba Meru Atea tingesi wake gwita antu kienine bare muchere bachoka baye kwa breaki emdaika ithano beta bakara boja iri itwona ni we kinde kena that assumed political influence of which what do you mean assumed ni assumed nonto lazima ile ground na tupambane kidogo aone is following indemnify gitikiwa karirite otherwise akarona wiguru na boja iri ukuona mantu uria yagwita baba aria mea namna hivi ate kuja straight no kuona nande na aria kwina tawe movement ikuja natembea na no kuona oria nawe nande uinya sifuna kwaria na no kuona nande wa munyoro na kugukara uhuru no gotendera aliwa jensi angambi manto jathoki mono aja ngutereza kila mahali Kalembe mtu no achurie kidikina karirite teke kisawasawa as in ena instrument chionde tia itikia deputy president na keko kya kwithro na churie na witumira buboya na legitimacy na riu nipuragia kiuria nontu kintu kia mbere guni menya bija kwa niaba ya mwananchi who voted na kiuria kia nchiuragia na maybe anga consult the law ka constitution 2010 kana uro nyamura we conversant na yampire uni nkuria menya anything can happen eventuality come akawatiri narua Karembe akeja gwitu imwathani uraumba guteka over imwe kururogwe now I assume if it goes the same then Kenya because mndoro voteri kurene igachagua in the case like a nominated kana appointed
ntakumenya if you get my point. No. Tauria atiri. The ballot yari na mbicha ya Ruto na Gachagua. Alongside ya bathurana. Ntikumenya sheria na au ni kunchanganya. Ati if eventuality kukaja gukana ndi untubunde kananya president go to for example kwa jana kuna ura katiba kuka president akarema ku serve the office either nena nthu kana ina mantu ja ura yugite kana ukajua natural calamities muntu appointetwe no akarire giti na o electetwe no umba kuja ke yo gikarira menya kwe mantu jo nchanganya you know the constitution is very clear. It clear ati deputy president no kanyugo muma akerere obisi ya deputy president na kurina kire katiba kurina anto kurina anto ku impeach deputy president na ndura chiuri kiuri atiri imi bia tumire uhuru eta all the way o mirite kapisa nateka Ruto ataumara out of the way akoswa uhuru mwanga bathiri pindi biao bieri no batero chiuria wai na Ruto wengo na ugaka ugatiri uni andingiri kuro kiringirwa if I can quote ura uga aja sama unyaketha kindiki mwana wetu ni mwana twendere tukwendetho na giti kiu kwi guts kana kwi uria uchamba akethwa ati na bu rira gukoswa bucio gwe no ndunao ukeja kutangana parliament kinyoga tegora bara ina Addis Ababa baga ndio bakina like praise and worship nyana wa Addis Ababa ibo orirwe mandate jao na Ruto akeja kuga no raigirwe twe Karen uni chungu andikarie muno kwira president kwira deputy president amura na o chetha kora mwingo wetu wa witithio watu etithiria u Gachagua under which audacity MP kana majority leader wa national parliament akona that audacity e lecture number 2 ikona ni muntu ojo inobo mumakia muntu ojo ibo muinainia ito to kuga atire I think ijato anga watanira mantu ja senator buge atire ibe na me mashinani na aja kindikia kara Nairobi agita na antu ate ona miri ekuirikiria batie jana Meru aka stamp authority nikenda atiga karejeria ria okura maguru ethwe na taproot ekwari no ntugoni ichongwa awere Meru ye nukinyabu na thine nyingi sana and that is why kinyeya utemutongeria we ugiokwari no enkaki you don't run away from problems kwere munya bantu twikaga boys chato bukire mono twende nya gutaite beast ambeta ntuko mpira Peter even one person can make a difference so kindigena watera kumenya wenkari number 2 can make a difference kinya ketha bangi ba kuthuka bonthe akuje nareke gwita antu na aria nyomorene na nkwire atige karirite sawa uge ya kwithirwa ichungwa no mwagira Anthony na turi aria atibotero mwira ba mwenga we mwinge be u Pirida to miario ya ichungwa mbere to ya kiri DS because we want to understand ne amwera ira atea did he really mean it Tonio Excellency, sorry nimechukua muda kidogo, acha niende bunge, sina uchochezi. Nimesema tu usipofanya kazi wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Wembe ni ule ule. Mtu akishindwa na kazi safari ilikuwa. Lakini mnaona kama huyu anaweza shindwa. Si miezi ni 3 ametuita hapa tuongee mambo ya maendeleo ya Meru. Your Excellency, vile tulisema, mimi nilikuwa hapa na watu ya Kiambu. Na niwaambia, niliwachochea kidogo, nikawaambia next year lazima Professor Kindiki atuite tena, atuambie yale tumesema hapa kama yamefanyika. Lile limefanyika tunasema tick, ile haijafanyika anatuambia kwa nini haijafanyika na itafanyika siku gani, au sio?
That man is a fallen object. What do you mean a fallen object? Atari mumiru mkiathone kiu. Na ndi mbia ejirite no tukiatho kare pure kire amiru. Ka atumi kuja kureta ntumwa Kumakia deputy na kumakia no kuwa deputy president na kuura Gachagua. It was very programmed. Nikenda kindike wangu atikarie mundu unge munyaparo onge aja ujoni kontu patu to aina atongeria baringi to opinion. To ya meru. Tukogura tukwenda. Niki nontu mundu wa atumi kenda ija kuja kureta ndwari ikarija u na kwagira mwana wetu nthoni. Teka gwata na capacity kumba kwitho wa kerai. Yes. Majority leader era deputy president to his face. Ari mwira okay ya kwithirwa kinya wokare muingui. Wembe ni ule. Wora twethire Gachagua no buto akwethia. Gachagua kaua nderere deputy president is like am instructor twite aringi ya twire manto ya twamure ketha kubwithia na ketha atabwithia ni onto atiri bwithiti. Asante bwana Mati. Yeah. Two issues narrative we. Kwa hivyo ita Karen kwa hivyo ita Munyoro. So unerie kinya Karen deputy president alikuwa antu ibatora we president then. So we should not dwell on this. And to very kuria credit out of nothing. Meetings people will go no already baita. So weta kama Munyoro weta Munyoro ogosie their saint. Weta Karen don't pretend you are saint. Na bishimene ni turawita because it are consultative meetings. Narengi okay awita renje kika ango churi yake how do you consult with 3000 people okay awita kika tibe to hold on relax nta inject ruko arashia respect is paramount here. Katiba niyo article 1 your sovereign power belongs to the people. Na kuna two ways to exercise the same power. People directly they have attack a ballot. Na number 2 indirectly through their representatives. And barabara ngirikula. Sawa that is baba tari. To me Kindiki is the deputy president of Kenya. Yeah. As being sir to argue about that. Whether or not that's a question for another day. Nontu is the deputy president of Kenya. Legitimately. Itukuona legitimacy yake. Akievya mandate ya deputy president ya bateri wetata kwevya. Irombara yako ili. La iende mountain kwena Mount Kenya East na West. That's how things are. Tisa sawa. There is Mount Kenya East, Bwana Timothy, there is Mount Kenya West. Why would you deny that? No, kwena East na West. This man. Just the way kwena Meru na Tharaka Nithi na Kiambu. Relax. So kwena Mount Kenya East na West. Mount Kenya West ni tutongerete from 1963. Yeah. We don't have a problem with that. Atukonya bo abatu ekanya Mount Kenya East. Yeah. We see what we can do so that we can unite as a range. Kutena dinari au nontuto eta strictly given ndo mangi muno tukona when Mount Kenya West was in power muno to concentrate on Maurons that ya now itayera this region of Mount Kenya East kinyabo iba to support at this stage. We see what we can do for the next 2.5 years and taking together na mnoku wo nontoki the case there now to stay to and alone based on this to take area is there to more support as Mount Kenya East. Now brothers in Mount Kenya West wa mwekanya 2.5 years idinge mno to know what we can get from it. Yeah. Fair enough. Together tukiari mantu ya 2 years and a half because Meru ya hukinyayo. So Timo, what is your problem? My problem is this. Our problem is not to be together with Mount Kenya West and East. For example, Koko itakuwa ote East na West. Uteo, you show it today. You saw it today. Nuonere na aru ore ukarira na. Ukare mpundu. Antu bai bamwe. Wataka even nazi even intermarriage na bitu igintu kimwe. Inya wataka kanisa era tukari nau na Igembe North. Nau kwa bamwendari. Kukwina wayeko. Wateka guntu ugeta ja guntu menya atuga ku wethero mantu jaku ni okuthukia ukamblame nangi ugweta South Imenti ara gutwire akiraito kakiraito mbere kuthithia njira ire ate
iria cionthe ombire kuthithia ate ugeta area zingi ja Buri ugeta area zingi ja Athwana Tigania West nukona ora ko magari nya the basic need uteo nikino ntugutina basic blame on the persons who are negotiating for their own maendereos for their baku negotiate maendeleo jao lakini otega nande but Timo here is hani yo tukwambiria kwa tuchemane Karen twirane atiri ni mbio thina ya tiania East amboli nyaki uria kingi kwina president. Why are we giving a maendeleo to the deputy president? He's supposed to be an assistant. The person no ro bati kueja thikira Meru. In fact he justify manto ja jonde I president wengo. In fact in government ya Ruto itwije no enko kora oreria kuwa kinete kia deputy president is toothless kana mugi onde guru dirikari. In fact maendeleo ja thitha gwenye executive maendeleo ja thitha gwe parliament na executive tu hapa approve hapa sign off. Let me get you right Timo urua anto wita Karen State House baita but the president is busy na kwena assistant yo na Robert kwithwa ikinyithia manto yake ni deputy president assistant yo we niki yake ngongo ge nende jara ya kuthithwa na to go sign off maendeleo jau menya the bulk always amna na tutiga iko kugita idioro bibia kwa ibe kwa na kumasaji mando na kwa area Meru kamboire na arua maendeleo jathitha gwa parliament ni MPs benu bakajekira budget ine jaga finance ko thote mbecha mubunge no abati kweja akauga intobira to andikire bitio mbothithika mubunge no abati kuga intobira anto babu Can I correct this man for what? You know I think Mheshimiwa DS I think inkwelo aboti mwaku waruri atiri ya kwithirwa deputy president akengwa no na utengwe yo amba kwitana bwake akengirwa you see Timothy mbere na twiro nitike senator kuromba mende na changanyikirwa au na twire ndiro mbetike senator there senate I'll do this and this and this tisa sawa mehote mewa kama everything ukamata ngoye MP ukumile you see bwana Timothy ante kwenda wita political tourist in Meru today that's the best description I can give you but Atwe, this is your first day here. Kokwere komonola no atulusere bearing bwana itulusere bearing the direction ni area you are losing bearing the direction ni area na nde kwenda gweta direction ni a line of thought la than gukara ina kwagma ya gukara ndo gutina mwicho ndikuria atiri there is where the bulk lies teu kwea the bulk lies inkwenda gintu aja wa TV ngeta kimwena kanga sukumandura either way na nda kwere okay gwetho tikumbokinyila mwene bwaja irenda kwera okay tho tikumbokinyila mwene jare aja ute umpomba kwethwa ante ukinyira mwene no ntu no kunenkero curu gwakwa every day taxes cietu ireta kiwe koguo ute utore mo mukinyira na itubatio mukinyira through representation anto baraba tu representete ibo babati gutukinyiria mantu jau ona tweta so Timo kokweria kuwa utinya maana yete kia deputy president or what ikwele oboya gite kia deputy president ni helper batinda kuire nya maendeleo jau jatibati nya gwikwe deputy president ija bangi already jare ona ba tu represent la manifesto no to abati uthithia mbere ibati uthithwa mbere deputy president ka bati utuma akero munene owe ndiutage barabara ere kijana beche ichiekirwe a parliament bwibwa sainire ichikirwe nao ichithithiri mbi tigere balance iwe ngito kathiri ari biuria bibio bibati kwethura birio lakini te president deputy president abutwa ngugi nonto akora mo kuthithia project iu njeru anto baugira au kienine kageto consult na ndini kindi kina twita kairi atwire manto jarabe onde boandikire ri ndirerwe nijeri kathithwa ti ithano egenda butika yo rongo bandaye kwibugu wa mwishi
gweboko so timo byanko mwira atire to my thinking dwari bibirira kurombete ke senator right abatu twira the senate that are senate we teta kwa MP if we want to manage county at another level atwira winda senator I'll do this and this and this and this miote yako akiondo ukakiondo you get lost along the way bwana Timothy na udime taka kuita kuromba gitea unto general topic Timothy I'm avoiding tuitanjire yako ndo toende mtu tengo je teoromba politics is lot there is what tukwariria thaiji politics tukira tukwariria thaiji that is the point tukwenda to drive on. Okay, back to our point nikatwete Kalembe no tuinkora nwe kila kiri kidogo so Kalembe meario ya majority leader uremio kiaire disrespectful kire deputy president kana ni kire Mount Kenya East mbere ma kire Meru nonto Meru County ibo beti purely pomba kuchemania na deputy president na kwa deputy president yaria then utimuntu ungi ukaria but when they went for a break igwati betreba thithia consultative meeting yao ya haraka na kura nao atongeria barie omuntu akiuga na araumite na uria akwenda na whatever in fact atongeria baba mbivire asifu yakabatwire Meru pamo batwire gatithine rundi na arabauga gatithine rundi wange anga kwa muungania angambi anganini rundi kwa karaje kabo nyaoje kaba kujanitie baumite Meru kaba chemania ariku kaba chemania ukaren so rwari rwabaririe no rwari orure antu rabakamati nabo nyo baririe so otegero koria now antu baba tura parliament antu baba tura Karen yo no to office ciao na even amo neighbors ba deputy president ibono na yaba karia nteto ici niki nondu yari now PR kulinga PR whereas that mantu ja jonde president yathithetie muchemanio na aja Meru itugite several times na jake andikawa na jake thithagia ungi so ugategera echungwa kuja ke muchemanio ne jwa rutererwa Meru no nduti Mount Kenya East echemenie Meru ne echemenie no teka Embu yareo na teka Tharaka yareo Meru ake session ya Meru ugategera ukona yes kindi kinaririe as pauria boss yogo mu directed no to abatire guitanguge as pauria boss amotomete now my pain na irankuria niki nondu echungwa kabenye turingigwa mtura wari gitine ja kireito akiaria kantu kwaigwa muntu ja governor ni muntu munene akaya kanya akaria kana muntu ngi akomba kwaria but the animosity and hatred area area uno ndu chonde cha kario chimba ureche ikaya Meruke uthi muntu uringi uga warie kinya watanganirwo abo na miregi kenda muntu agatekari atekanywe ungi urakathithia ungi so mbicherea at must ninye kionekana ndene ya Nairobi ekariuria kinya wangwa omba kuigwa fia no ga kuthonya maendeleo yau yajite na mberema ketha antu bongo bati ukethania antu bongo bati kuiganwa antu bongo bena tukundi twao no ndo at the end of the day nyakare ni kuthira there was another meeting kwa na meeting yenge na more na gukara yaga gukwathania tu aja so it's better we twire muthikeria bobwega na tumwira uma ile chari PR na just go test waters nikenda tuona ketha president ya Kenya atiugirwa mbuja ya Isioro kana na ale angi but ile tetethia no ndure tubatere kuwa mujumbe no ndo aegia kama tantu magana ya tatu 2027 ikinya mujumbe na ringiro ni antu magana thatu kura para bangi batigirwe atibendete nondo ketha ikwa batere bubwega turinge tuthini aga twakinya tugeje tugaita grievances chetu na tukuga mantu jetu ende ichungwa kuija kwagira muchemani jo wa Meru eshima kuri kwagira deputy president na kumuthreaten na kumwikira butterfly keu nikinondo jo bakuthithia jo nyomwera atone nyamu Meru umwe
Kada ija for example kada ni tugenya ni minority leader wa assembly kana matoja maingi kuma Meru eteta gwita kwariria muchemanio jojo kuma deputy speaker of senate kana eteta kwariria muchemanio jo wao na ari ambio kwou ichungo na style up Ameru twina atongeria na Ameru tombo chiariria twingwa kujara ari na and void ni antu ba waririe na araura kwa inara gitagwa na igatundu Kikuyu ina waririe bati arauria utibia ugire kabisa na atabatera kuthirete mwana wetu neje Meru ambe kwaria na antu lakini ajumbe na antu ba bonde bakamatire antu no ntu mujumbe ari na antu magana thatu na antu atarire besti kumania kiri constituency yewe no ndo constituency ne kiri mbaji itukura 10 kana itukura 5 na mbere mabagukinya mujumbe amba gwiti amba chine akambo ba mituro yao kwamba kuba feed akirine na kuitanta toira kenda beta kwa leo mujumbe akwenda kwou mujumbe ke constituency chenu ba kega utakamego ita Karen takana no kali ngira mujumbe kura bara magana thatu bakama toiwo best na ibo babatere kuthirwo kandigira mujumbe mbio kura para bange bonde batigeroe ni andu bara bati kiene ni andu bara batari na maoni na ni andu bara mujumbe ona akaigwo taika ndika babati weta bonde na ndika babati kwa option kauga atire muchemanio jo kenda katindiri gakinya kenda mndoro onge kwero ambazi ne itia no ndo ate akite ita roroni no gwigwa jara ore akari ngo rugo no mwathani ro gwitata rwe free ja akeja tokai kwa kenoru to akamatana na nduthi kona ngoge ayo kamata bakireta waria tokathithia consultative meeting njega emuntu wonde ejete na biashara pamero bakona ngoge te Nairobi bila bionde twarire ntamu binini marigo turiaira antu ba Nairobi keda jo atanyo Meru jo batera kuthirwa Meru tukomba kuthikanira twinde turio kwou te ukamata selectively as political uro kwenda no. Okay. Na muchemanio uyu wa Karen yukuthira ni kwabwithikire muchemanio ungi utuku obu Jumaine yura yo aretere amwe former CS Munya, former CS Lentore, former governor Kiraitu Murungi na bunge Bameru na kinya MCAs nyabo barikire muchamano yo what was really discussed muchamano yo deputy speaker na arikire muchamano yo na kini mbere to kinyao because to kumenya ni biyo byarerirwe ni tonto muchamano yo agachagwa yo ekwa and then yogira yo bwethe kyoto ko I mean you kindiki sorry you kindiki yo ekwa muthenya and then muchamano yo ngi okara yakayo counter because some of the people barabarikire muchamano yo ni ni antu bate witanire because rukiriro ni twari na mithika Lentore kiri Weru FM na ethiro akimeneria sana muchamano your deputy president and then orore ingi ethiro ariki muchamano yu na hatongeria obarabo kari kiri barabo kari muchamano yu Karen DS akethiro itwira ni bibi ethiro bikiareirwo ko if you will be generous enough lakini mbere tukinyau katyo kithimo cia kwithatu na kuri mombira arwa meaning there is no equal distribution of gumboots in Meru because the governor and deputy governor are not working together. Aretwa Newton Mutethia, Gatobu Martin Mureankia Kawai Martin. Thanks for bringing these intelligent minds today for the debate. But kindly let Kithenji know that behind the screens are intelligent and honest viewers. PR isn't helpful. We know what is good for us. We have learned a lot. Na kama okay. Ambassador KM Muchana Sonarua William Ruto had an economic charter with Meru County before he was elected. Rigathi Gachagua is asking very valid questions. Why should Kindiki transport people all the way to Nairobi to give priorities, quote unquote, and then bribe them with Kenya shillings 5,000? We can't see those. Who can't see those are organized midterm political rallies to save Ruto's dwindling political fortunes? What has prevented the government from implementing the 2022 economic charter? Now that we need new priorities, wanataka wananchi wafanye nini? Na
tayari wako na serikali. Alitoa KM Muchanason kimadhiburia ruwa Kalembe seems not briefed. Tell him Gichunge has been attending all county delegation meetings at Karen. Ibo Kimathi Okwira. Methika Soldati akawai Martin salimia all the panelists. Leo Kalembe ameongea kama kiongozi mwenye maono. Gotea Honorable Mwendali is oozing wisdom. Bernard Mudhine Tokiungarwa, I don't think the current meeting was of any value to Meru. Does it mean for the 2 years the government has and no written plan for Meru that we must start giving our problems afresh? Yeah. Bernard arudi orenda kuwa Meru uteki ntukio yani kionekana kubwithirwa county ye mwanka bete bakayane priorities 2.5 years later. Eric Mudhaurarua, Gichunge, I think that okay. Why do you think so? Brian Muchayerua, Timothy is talking about current issues. Ali wacha kumuattack with 2027. Hatu kidimo idatu. Hello Wero. Hello. Hey. Martin. Hello. Hello Martin. Hey. Ni Isaac. Hey Isaac. Kutoka Ntobeto Kiongo. Na ubo kari na former deputy. Kutoka former deputy ruare. Eh. But I would want to differ with some of your friends there. Na inkwenda kubauria re. For example, Rigathi Gachagua ari deputy president. Kwari na meetings with the senior sagana. But that one was not done to be a political rally. But when Kindiki is doing it, ni kama imefanywa ni political rallies. Wakati walikuwa shagana, walikuwa wanaenda consultative meeting na watu 10,000. Watu 10,000 wangepeana views zao aje, hata wangepewa ndaka moja moja. Why is it now the problem wakati Kindiki ameitana huko? On the other side, I'm not supporting it though. Kwa sababu wakati Rigathi na Ruto walikuwa wanapiga siasa, walikuwa na ile kitu walikuwa wanaita economical forum. Hizo walikuwa anasema ni nini Meru inataka as a county, nini Embu inataka as a county, nini hizo zote. I don't think kama hizo vitu zimebadilika, hiyo ndio kitu wangeenda awaulize ama MPs wetu wawaulize kama imefanywa ama haijafanywa. Kwa sababu as Mwendali saying, katiba yetu inatungaindi vizuri. We can exercise our democratic right through ourselves as voters or delegated responsibilities to our representatives who are MCAs, MPs and the rest. Ile kitu angefanya hiyo siku Kindiki angeenda at least aite members wa county assembly, MPs, governors and senator. Awaende waseme sasa kwa ile forum tulikuwa tunafanya ya economical forums. Meru County tuliweka this and this and this and this. Kwa sababu mimi ni mgeni kwa hii executive ama mimbi kwa hii kiti ya deputy governor, deputy president. Isaac Nowari Kimiru. Ino mbari Kimiru. Please. Bati wita kithenie MPs kana our representative. Barato asakurire batwi. Bakarande nao antu amwe. Bakarande taberende kimantu yatwarira cia yatwaromba kura na ki manifesto yetu. Towite Meru ikethwe na kintu 1 2 3 4. Na no ndo thai windi mweni ki tiki ya deputy president.
ndenda bombera bure abujumbe ba Meru ri nimbi nambi bitiere kana imbi bitoete kana imbi bite kuendelea kende ndirira tukuya nawa ke ya ina list ekuwa Igembe North iko ari na barabara onto yuga chagwa kweta Igembe North kuina thina roi imenti kuina thina ya industry ya irio unaona vitu kama hizo lakini actually nti uitikani na mantu ya uita antu kuma nao kuba and Karen then ndi beta kura ni siuri endi bana bariri nonto ibeti antu karibu ngiri 3 ibana bariri kibo kwa hivyo ndi mbese ira si utumikara ankuira Meru beto bakendo kasu nainya ndira tukua tutena sibitari i functional thina kuka Meru county kuina thina nye cancer mbese usio ndege akuringaniro tukianjiria at least kinya foundation ya sibitari ya cancer Meru yumbo tethimo Meru ruyu lakini mbese siariro siekirwa kiure iri tethimo Meru riku. Thank you Isaac. Bwa mwisho Martin kwina thirikari iretere tangaza mbese simira bawithi icio mire batikurwa ka thirikari yuramira gai uke awita witite kuromba onda musumare kwire ndi itorombe thirikari onda utuna mbese ira si thirikari uici yako indi na ciore mirandi urambesa fulani no ntuba kwenda kuitha Meru ntuba kwenda ku blind found ya Meru na imantu yorongo bakwenda obera bawende bautangaza so wotinde batangaza nikayari uka wende kana urabeta abatangaza mauri ya mpempe na ara ura western kana Rift Valley thirikari yete ka urayongo nontu inantu ara yitite wika ito bati kuibwa kithe ikurura mianka ibareke otutangasira mantu ya mirara ura thoko batuiranga mire bati kurwa mbesa fulani neonkere ingi kithe ni twetani ona barabara ibatururire twendi mire tunegethwa ina demand nya nariko lakini batu yingira nde oko twege batu tutemea huku mimira Somali irenda witira ntu amwe yapo ti ukenda ire yairo ambesa o tabeta na yoyo ande uteo bagita na yo ande then ende one mutaika we yete kuwa utangaza preparation of the ground my friend kende nya mtu batu kureta na huku twege otevi neryo inkobo shugulikira na thaya nkwira Meru no ntoiro batu mairo ya maingi kuya kwinira mpanga kiana kishimbe yete awete mira paulo imanto nto ya yao bake boiba kwendo tubwithiri thogwe mira batangaza ara iti mayani yo beta kwenderi Mombasa ara ura na ibo batangaza mbeta si mayani au te structure bwithi twe kwa mire riti rantu fulani na area wa mbesa fulani. Thank you Isaac. Kwa hivyo ende antu beto mi sijui kama wataelewa this time round mi sijui lakini my feeling ni bete belewe dhai kiaso hii kuendelea bagaringa na kuringa iranyanto bamuga tinomi kura remo indo watu ga mtu ari ya ate ombenya kwa ari we ya na uko ari nya no iki Meru etre kwa ino eta nara akira kia kara obu boy ya bwa ndiri kuro na inakuwa shinda watu waelewe sahi. Thank you Mokoro, asante. Hello Ero. Sorry. Hello Ero. Yora leo? Oh mai. Oui. Aya. Iko amoyo. Moyo moyo ambe. Oi sawa? Abika hii. Uri wata Mokoro ikenda ika imona nusu. Iyo. Ai boya eba Iwa omenya. Amoye mpiri be wae. Well, we boy ba mo wayo igwe. Ai ba we. Ama ehuwa. Ehuwa ya ba wo e boy ba wo ehuwa. Ba ma ye. We boy ba wo wayo we ya omo. Oyo jawe. We ya wayo wa obia. Aji ma ya we ayo ba wo ba wo. Ai wa ba wi o pri go be. Ajoy mo ti mi o bui. Au ya joy o. Ai da joy o. Ai o me ai. O me ai. Ai ai o mo.
Ama ibo amu wewa. Ibo yujo wewa. Wewe amu oja uma Yeah? Oh, eh. Mi. Uh-huh. Abia mi wewa. Moju. Au we omo amu. Ayo abe uwe. Aye di ema. Okay. Ayo go uwe. Ayo wa omo tana. Wa ya yo ya. We wa ya yo mi abawati. Iza za udhuri okuibwa. Thank you. Ati wiki ngemo. Hello Wero. Wero hello. Hello. Eh. Ale kumatingi chungiondura. Iko sana mukuru. Ojo eta mutongeria wa Meru mheshimiwa ndio kiongozi. Kiongozi habari. Habari kwa ni bui wambere ngo chokirie nkatho non to pilot wengwe ngugine. Thank you. Nagi Weru TV, Weru FM ni TV yetu twendete muno na ni utegwa ni Amiru muno kwa mbere enketheria tongeria bau. Ba uketheka sana. Agintu kira kwenda kuwa kia mbere. Ene istulore tuire kiri State House kiri ofisi ya Deputy President tutria tongeria batitawa. Na lila president kana deputy kwenda kuita tongeria kasi kapa selecta tongeria baraba kwenda kuita kenda badhikanira ukerwa ba selectirinda sipara vetite kenda twaliria maendeleo kana binira chimiru kana Kenya. Uwo tumba kuga no to Meru yonde ene kale ni kana State House. Ukwelera wena ni civilized no te komenya siasa. No ntuliria deputy president aguta naluga ndetere ni atongeria bana baraba kauga una rairia president yetana atumba kuita mbio ne State House kana kale. Kinyala William Ruto ali deputy president no batura gwitwa ku kwaliria mathina kinya wa munyoro ikweta nawa kinya na wa munyoro neta anto kale. Ukira kwenda kuga Uchema ni jura jua Professor Kithure Kindiki tukamenerwa kana juikirwa siasa na gintu kenge matenge chonge ndoro my brother ku MCA ku mtondo gwa MCA nuije muchema ni yuju alemete MCA bakwa kelera kawira mwangaza kevere kutoteta jwa twale ambere jara to mongale ya kwaere anto baga kireria tuite twaliria thina cietu tuje tuire wananchi kote mtu ejo tuira etima tuja twalirie maendeleo kwi mantu ja mojenda mbere bugekwa nyombe mwe bukagwatanira gwagwatanira bukadia sauti imwe weja Meru president yake ja launch project ya kauga uni twalirie giki na giki na tuwekeke wona karakara geta MPs ageta MCs atongeria brobombe agwita bakaliria maendeleo yu bakeja ngiro lakini kwa mutongeria kiuga turenda president yalirie gembe anga kindikia yalirie yoranku gategwa akiuga kindikia kindikite omba kuremo kwalirie kuja kwalirie gembe lakini mbere no monkanto bakalembe balie baiganwe bakwatanire balirie maendeleo ya Meru na Kenya kula mpomba kuwa no kwe batu itukwenda kwiterwa ngogene birikali ya Kenya kwanza no matter the state agento kira tugatinda kwairia ntu betu tubonia anga MP anga ntu bauetere anga MP anga batigweta consensus yombe anga pana batui tukairia Meru tuire Meru atiri kwina representative yoro kwenda mwenali aria ni representative wantu na ageta akirita wantu bao ndene kale ni kana State House akeja abere ora gukarire ura kwenda kuga no kwi itugwatanale ito support the president to support the deputy no ndo ndaiwe ndigaria mono mate ni gechonge ndo ikalembe kalembe menyale mwate musimamo na kalembe ate kumenye mbio kwa ndo ndigwe meneria kindike para batu ito support kindike to ikawira mwangaza rojo akiaja ugengo support kawira mwangaza mala yega kobia wena ndia MP ate mwangi ndo na aru meneria kalen kuma musema nyo jo korea support kindike na William Ruto kalembe ja TV ne ikawira mwangaza ya kauga kindike ate kobua musema nyo jo tabui bato tutekwenda anto Meru batena musimamo anto bateko manyimbi wakwa bora ko weta timonte muje lakini ukubikira mtu weta timonya dhera alikiwa munyoro mtu ina mind ikumenya ne atia kuga kana imbia ko vike no kana weta anto ke chunkine taka mind chanto anto ya batimo ka weta na ile anto ba ya kalembe no ntu kuwa batiko watanira ko kwa ya kivomo ko kwa riola kumenya unge no ale menga ko kalembe ali autofonda muchoreo kwa
endi na kinya iraini mwaka evere na musimamo na apiomba kumeneria deputy president manto ja Kimani Ochingwa anto Kimani Ochingwa nyera na ugire wembe ni umbe diwe na ugire Mumiru no wae president kwa winyaka kwa wembe ni ule ote manto jale alidie ja mega alidie ja Kindiki Kalembe na wate Ichungwa na kire Kindiki muno ndene ya Kalen na achoka kwa bwega Mumiru no watu president kwa Ichungwa kamenerwa nonto na teresere kindogo manto jale ajali ya Kindiki Kiongozi re yes bere Kalembe ukethia ronto inkona agweta ukethia iwo wari mtombere kumeneria Kimani Ichungwa ari kurita meari u ronto kurikana very well okari akiri wero no wa Ichungwa na ari out of order kwithwa kimeneria deputy president so kinya weno kwari kinya weno kwari yakwete na musimamo Ichungwa ndura into kira yatumire mbera Ichungwa au ntarende kuvikira party ire aretie nene ale ugire wembe ni ule toijirwe au kigama lakini nyuma ne mantu ire aretie yege Kindiki ya mega ijo maingi na ndalerie ne Ichungwa na ndalie na deputy president kwa kintu krato kwenda tutikwenda kwa dhuranwa kana tuambiria kurwana bakimani Ichungwa kana tuambiria kurwana bakindiki na bawiri ya muto indandikirire party ire anene indaretie weru ndagwa Kimani Ichungwa ugeya kwithira kuwa ndiye jakuigwa party ire aretie nene ni ria supported Professor Kindiki na William Ruto ne uniora ini nonto Kimani na ugire Mumiru no wae president o wantu ba Kimani Ichungwa atale avina na batu. Okay, thank you. Maybe au kwambere ni rira wari uri uturwa, right? Utoru watekwana nda tirendere Kenya yonde kwe mtunge wana age tirendi monka Trump amenya ko naendu ni kiongozi wa Kenya na ago itongi ondura. Okay, Kalembe na bado okay. Tirendi Kenya na Meru na ala no monka atu amenanire ni timu ira ya ale ati kuringa kerere. Na makosa jange no anto baka materi anto oja kuringira bangi gituma ndene ya Kalen. Menya Meru batiende ne matenge chongi ondura. Inera ya umire ala no ntunta kueresa ni makatu alinga niro na anzura bali nyuma yetu bambio to kovira roji. Ni no monga ngozi kandurama no nto baba aleti opposition bo support mutuma nto ilinkia bara aleti ni ajumbe na MCS bo bambiri otulingire tumo very. Okay, thank you kiongozi. Bere weta nonto watu etete next team chamani yo bwithitwe ni atongeria after uyu Karen na kuyongira bwithitwe tuko any comment nande makosa jange ya thirekirie ni atongeria weta kunderi utimo chemanyo jwajo athithitwe ndene ya Karen bathithia muchemanyo jongi kando na jwa mbere jwa uga batwe tugeta kiri wa munyoro batwe thira president yatithithia no ndene ndariki 14 yatenga kawira mwangaza batwe tukagaruka keitwa garakara bathithia jongi goro bachoka bachinsia antu ba inkoromba ba consulta Mumiru bakithithia michemania kwangaratania bakorania Mumiru alienda atia Mumiru aliuga atia michemania ne komenerwa muno baumire na nyande deputy president akabwirirwe ne atongeria kumatuko tuko bamwe bateo beta bakathithia muchemania jongi yotoba endeleo yokubanga ndoa ajukabanga Meru ikaraganwa kuma comment yako ne kuira atongeria bali out of order ni makosa kuma kwa deputy president kutokea mtokecho agaviri kweta bukambiria vireti cho teacher president cha kuvireta ni deputy president na ndi vireti ni nvoku mona cha kuira president yola ya kuvivia kumbra Kimero to bibia now kutemwe no mtu antu iwa kwa president ishima na kuetekia Meru ni evulire ngaba no gweto fail kawera mwangaza ko mtu ro ina right ya kwenda kawera mwangaza Mumiru no mtu mo inakura gichunge ondura. Thank you. Asante kiongozi. Kalembe ako buko ndakwa mbere tuita kiri muchamani wa yotuko gintu kiambere ugeta kuthoga kathia ukweka umbuthuka utindira na uku ufocus sana kathia mwanka wa kawata. My message is very clear na ndi uko che umbuthuka na ukitha kene unite ngugia kwa gucokeria uku na number 2 you're not a good person. Number 2, that man is very well known. Touma akaringira timo amure timo kona orango katherie okona oramba ri cha kuinjaga kenda atumirwa gintu aomba kuria. Number 3, no ene athiurungite gachagua Meru yonde agito muonia ng'ombe na kaua na akabatere otegwa
so no batara gutaka imuntu uri ku kegeu ndene Meru ariwa we supporter wa Kawira na Kawira abwirite bo support Kindiki na Ruto. Another thing utumbo mpira and support bonde ogwe gundi na de muntu ukinyetie age of majority ni batara kumenya age of majority kuma 18 witia oni kinyete that age the majority yes age of majority so oni tena kanya go tindare ku waste my time furthermore crips gaito nyingi muno wone nyora ruma Kawira sijui nini bitterness ye kiongozi kwithirwa antu baba ingi muno kana iba ku express kueja muno kwanjinya atenda kuigwinya ndoera warwete kimama na nthi na makarina no ndu makarina nenda ku supporta Kawira agwiwa na kondo supporta Kawira kimuntu kiu kiarwire murwire jo atari zara te kwenda makarina ginya nara so atubo mama biubo atinda kunoka nabo no ndungu gichao no kuthiuruka ou na kwara yo bakwaria bitwetete skuru ituthomete badu itulitani etiquette tureta assembly turoke bibilia we have itombeta kuthithia ungi na bibilia teko maina kundita that's maoni jakwa na nukuna gwichanganya anga bamobera kama tokareni makosa anga baba ugerembu anga sijui nini kintu kembere that man etra arakalia gitike senator yes gerega preserve it ke senator hambire kuthithiria anto in fact igwitho enye working discipline na aragia ibo yothe ndene Kenya so goni gombera mparirie muntu jo muntu utena mbere kana nyuma ntura nthioronge nkiona na ng'ombe cheitha kiuga ichi yakwa anga sijui nini anga cheche nama ontere gita na kiongozi utinya mbere kana nyuma chana na hivyo wamporia bioria vya kiongozi Mheshimiwa, away from that kwe muchamano yo abwithirie utuku no rekire muchamano yo after muchamano yo Karen na nukubobura kiongozi yakuwa ni muchamano yo athurire kinya deputy president bunene ambeke point clear yes batu three MCAs elected na nominated members of parliament elected na nominated na women rep na senator batu twithira twina micemano ira turabwiracia na etiambiritie yo twambiririe on Tuesday in fact batu micemano Kindiki yo coincide that twabati gwithwa twina micemano yetu kwa Dr. Mutunga na not the first time twina micemano nje they host us in Nairobi MPs bonde in fact itwetete kwa Mutunga we've been to itwetete micemano nje mno so it coincided na ntukira twari nambi micemano nambi shera yonekera yake yari the current crop of MCs MPs na baatu to invite guests barato kwenda so that day twetete Mheshimiwa Linturi being a senior citizens of the land twetete Mheshimiwa former governor Karaitu twetete former governor Munya ibo twetete na itumikio beta bonde ututethro ati MP na beli bete tuwe senator na bondi bete tuwe mawaziri ya serikali Kenya so we wanted to consult them on something as our seniors nete yoreto ba na tutaririe anything ku consult kone about kuingoko Kawira Mwangaza no but tutaririe in fact utake into gariro mushemani yo batu ora totirmana to kathenjiro twaria kwa Dr. Mutunga then we talked a few other things future ya Meru ibi twariracia tutaririe muntu kiombe wetha Kawira ake ngo atongo ngweshi yake ai kotini apambane na court te sawa sawa so batu twarashia mantu ya Meru na kikundi kira kireo tirimana ito ibiro kwina need ekubanga mushemanyo yo wita Meru MPs babeleza mantu yara yonde tuwire na Karen on 16 bubure greater warewa on 16th tukela tukina mushemanyo ya Meru bondere yenda baewa brother elected representatives bo wombere ku negotiate na Karen so purposely na nyero we end a meeting to prepare for the big day that is on 16th March 2025 na nyero no raibiru chairman na chairman ya tuture under one person
witawa Mheshimiwa Redekiri. He is the chair MP's caucus. So how convenient ate muchemano yo bere yorabo abwithire to menya you abwithire after muchemano yo kindike, and then muchemano next you kabwithio tariki 16 March after ambare aitwara impeachment. How convenient. Mati mende no weta mbio sana to weta neria ndakwera we started sitting the first meeting to area in 2022. We had another like 3 meetings in 2023. 2024 we had another meeting. This year 2025 Mheshimiwa Niombere twekite tariki ira cia coincide sawa. Then you na gwende tuona it is good no ntuko yo MPs be umete na babangi tubudi Mheshimiwa Nio wa Meru bonde babaririe. So coincidence rengi tariki 16 na tariki 14 rengi cia coincide. Atoka rega kalende tura tuita ni ono ntu there is a judgment to on 14. After all kinya judgment in a direct implications to the people of Meru. So tutokira oboreka umekari. You have to meet. Now Timo, you know Mheshimiwa DS aretwira atiri ati ine michemanio frequent by karanthe kwaria utirimana ya tongeria na batariririe kawira. But first katuibwe Mheshimiwa Kiraito Murungi akiari mantu ya Vision 2040 pure please clip ukethe wenyo ya aruari Mheshimiwa Kiraito Murungi akiaria na Wero TV wire wala akiaria na menererie kawira mwangaza. It sounds like na topic kire michamanio yonde inda yutu nkethoni ngavana 2040 kuga twabangagira Meru ireke ya nyuma yetu twabangagira na betu na bayuyu betu, lakini thirikari riku nieteyanire mango yu ya 2040 jutwaragirwa ntuku ici na yu nantange ya yariku ya Meru Youth Service inyam ngiza mundi Kenyarani sionde shagitrata and very unfortunately thirikari riku ina focus mono into in our self advertisement kawera na TV ewe which is a selfie itageria mutungi yageria muntu wewengo na aina popularity siacha ya populism kwa ni maarufu na orali popular nyokora yite tokora chandini kaje uteria ntuche witeria wengwa ekona nia kira Meru na kira ntubange na leome oria ali na foru nyine sana ndene Meru, lakini kwa ina long term impact kana transformation which change society tutekona gintuku tene thirikari kwa unande turatongere tuteteganiria katwatanireni tuonekethera miaka witigere thatu kuri tukagiria ntu betu Timo Kiraito Murungi aruwa itumikia batrimana michamanio ye nontu bokwithirwa ati mibango imwera yare of course policies cha thirikari ra cieki like Kenya thaini thiata Vision 2030 Kiraito akiuma na atiete Vision 2040 so is wondering ni tonto ngui yite kuritwa manto ya yobra kuwa ni mtu kuchi advertise wewengwa na kawatri tumikia batrimana ni bona kwethirwa Meru ikonoka in the next 3 years yet baitrimana wau mtura uri at the elm ya tongeria Bobo County atekire muchamanio yo. How is this going to happen? Okay, akwithira bate kwariria kuimpeachwa kwake Bombere Vision 2040 yari informed Vision 2030 bae tugutindika miaka eta mbere kera tukinyira agi Kiraito uga manjeri bombere uga thirikari ni tajanĩrie na kawira na bi self advertisement
So ikuonania thomete ka psychology kidogo ikuonania na rusete op na thirikari irerio na kotha na rusete op na nakwenda kuona kethe agatethia Meru kenda baitaitira Meru ngugi miaka eu ingi iritigere ikumaanisha there is something that must change. So nki analyze kwina discussion ya manto kubwa jatibwa jaina thirikari ya self advertisement akogeria ku analyze na this situation ure aria kwa hiyo kuthugania kwina thugania uria thirikari we self advertisement yume itonye na thirikari iria komba gufuatilia manto cha vision 2040 of which was a very nice vision. Though personally wouldn't be go vision 2030 and 2040 they are overtaken by events. Not to there is a new way of doing things and there is a new way of organizing a county like this one. First of all, wouldn't be gagua anto iba chokere ndimo no. Mwanko te vision yombo takakairi. Vision ire otha igutethia antu bomba kwirera bachoka kairi uri mine imerabia byuma na bona mbesikini na gwaka chukuru fresh nontu ogete nya chukuru ndura ichi athirire buru inya chukuru inya ira desk ira chiari nya desk ira ari chukuru desk ira ne thirire nduro ka imagine ku desk okaraira primary school inya tha ire one athirire na ndi ongero maiga so inya vision na ndi utire othai ituchoke na aria nontu gutirari na mubango jwa revamp whatever was there so that we can have a vision. Okay. Nonto vision era wa ni already we nukinyete aja ko gutega na ndi uri gakinya ariku au angi na ndi ukeja kwithirwo gutina mubango jwa inyo kinya aja so utiumba kwithirwo inai gukinya wangi. Okay. Bure nkuromba Ameru itutwike antu ba guchwaga solution nonto ndoa kwi guntu kwingi tukona kwirugwa na impendete president ura utonye to America thaiji nonto we ndoa ateonaga ndoa onaga opportunity kyo kuona jatuge Ukraine arere president ura gwakwimbiwe yo mbonengera nani kunengera into karwe so aronere opportunity kima ntujaje tutwina jomirwa ankuro leaders bare governor ore okalirite ndino ntunwe okalirite ndinya kireitwa kariate inya mithika inya mwendali na speaker bageka meeting ingana kwina ore otarirwe ai governor Meru na kisheria na impeachitwe lakini koti ni mugwatirite ko kizire kauma but meanwhile mbere kizire thira na emuita itumenye uria tugetiria Meru na mbere kenda mukari o Meru omba guthethuka igita riu ritigere rijite kweja ugo gakinya 2027 tukethanira kwi batu kwi bangi tono ara tugasukuma maendeleo jau. Fair enough. Kalembe, you know, bura former governor Kiraitu Murungi akweria kuwa ni ati plan ira twarinio ya Meru ikioneki kia mwaka wa 2040 yute kuthiatirwa na oyo yote kuthiatira mubango yo kinyate na yo ake so uko kwe yani yakawi kiunduine tuturetirete kiunduine amutongerie joine gitare yawe and fortunately kana coincidentally no rekire thirikari ya Kiraitu Murungi bukibanga vision 2040 how was it? Yari road map ya Kiraitu na Meru ora kona wantu kwira akaringira timo come on ya kuria na tompuria ona baba ya keri school angu kwira atiri Kiraitu bura kumahanisha ni ati vision 24 terabo abanga ibo wita road map ya Meru kawira tu mithiatira na kwithirwa tu mithiatira kinyate na yeke kuringana na Kiraitu Murungi so iya Kameru iko watata kiunduine kindu kia mbere tumenya atuge atiri gavana kawira kwi baraba muthurire na aratonya gitini
Digandres Kalembe na Kiraito owe iwale vision 2040 iu yari round map ya ngavana Kiraito na Bakalembe na ni ari njega bati antu bamurega na round map njega muno 2040 bona ora bakojukia no uti na round map ya 2040 mena solution tia au no nduke ja gutaka na arua no kali ikienderu no kali kienderu abere ndina solution yenu ya 1 2 3 4 ibu wetekiria ndiri aja ndo bokeria bonga jera bauga ito ijo the inaiti yetu na ikira ito akari ante to 2040 hii vision yawe na already ni orairwe ni antu na antu barona ni mpe na antu barona etebugi kirindi kira kingi kirajukia kawira uni ambuge atiri ngavana kawira na uria abangite ndene ya Meru na tantu ibo mwitika na populism weu ni antu bakwenda chau jange to kubugania ndura kinya ijaregere kuwak kiri other two governors para bareo wananchi ba choose governor huko kwirwa atina vision atina ambia atina whatever ni woni nduga atiri mheshimiwa you familiar na phrase you are living hand to mouth ni wa Meru bakwenda living hand to mouth yes so oi mutongeria uri mutongeria uti kikirindi uri mutongeria how would you want it ibura antu bakwenda kana ibura wewe ngwa vision ira wenio na ndiguni akora nkari kaya kawiro timpathurana na antu antu ampathurana na antu ngakua then ito mikia kuthura mutongeria ni mbinde ke kwenda tueta ora tukwenda mutongeria je na goal asset that goal so which are these goals no ni antu urabaga achieve that goal ngava no Meru wa muthikira na ro kenderu no kali goal wewe na amise tikire antu kithumba na antu wa mitikiria na iba gwitikiria nikino tundura ri ukwenda to live in denial tu akawira antu bate kugwirwa mantu yakawira akuthithia no I do not care myself no nduri lakini kankuria ati nikino nduri I'm just asking to kwenda ri ndura tujukia vision 2040 tumijukia tumikamatithia kawira nino ndukawira ati kuthithia na miaka 5 ewe uria akwenda Kiraito nwewe nengirwe ang'anirwe ngavana nweje na uria akwona antu niubetite netanie nabo no ndutomba kugaje ujo anga atenio anga akathithia na bandu nukomene mush yes it's because kwina presidents tayari seti kire national government because thirikari ira ciejire after Kibaki chondi chidire itikithiatira as much as bena mibango yoyo onda bare mi focus kire vision 2030 twina presidents it's darega law is fact law is about fact and evidence only there is nothing written drona Kiraito akiaria kana ina any document akiuga ine eregere kuthingatirwa na ante kona yake na authority egutonya thirikari na kawira na antu bawe kumwira tu thingata document ye kawira na document yawe na document ewa arita miende direct kire antu bakagwirwa kinye wera kwancha ketho tathikira na vision yende today nugwigwa kundiru na mathina roja kalina mwananchi so I don't see anything on governor eja goni kwancha nkeja governor 2032 na ote kuma vision ira nkeja no ndege kuthinga Kiraito okay fair enough so auli onkwenda wejera mheshimiwa Mwendali because you know Kalembe arua kawira we arua si lazima nifuate yako na mbira michama na ibo kubwithia ri ukia kwithirwa bwithia yo bukibanga ila Meru unajua babu ya MCAs the most you can do ni ko alter budget ya county and then here bwina tongeria barabu kuwa ni senior Meru former munya Linturi and former governor Kiraito antu baba ti utongeria ne thai batedia Meru atakwaria uma Thank you, Martin. Brenda kwera my two colleagues kana seniors. Thirikari
is a process, a continuous process. No teo we yawe kathirikari assigned we yaneku. Tukagambiria kuma itara mzee Kenyatta arena kintu geto arambi replication yari socialism. Na ina so many papers ira shandik subsequent. Ira mo yere endelea na kitu geto anyayoism. An aspect ya socialism na capitalism kidogo. Tuendelea kariwe kari. Now Kibaki came na no yere na the brand new version ya Vision 2030. Na okay akulweli neri na focus yo kimantu ya barabara, mantu ya urimi kwensha antu bena bia Korea, mantu ya health, mantu ya ureta industries in this country. Na family neri a smart economic blueprint. Uru ne yere endelea na the same vision. A focus ke the 4 pillars ya kira rasho. Tukia kulweli Ruto is still going on there. Do na kwenda blend. Mantu ya model ya bottom up. This is our so that's how the carry works. It is how there are virtue. Muweke nyumba whether and you work with that. Yeah. So Munya came, no ambere devolution in Meru. We respect Munya for what he did. Mzee Kiraitwe ya alwelia father and akora model. Ere Mzee Kibaki. Nontu was na area minister in that government. Na either innovation with 2040. Kibaki Kiraitu tahuete nuo gedrwa ai gavana monka 2040. Kinyato ke yawe tahuwe ketete kuthiria tamu yake by 2027. It means kungiwe peatiriko yake endelea nambi nuntu pepeu kana ukriu riandikinia Meru. Sawa eminent Meru professionals na nto Meru bonde ba watanirite. So Mzee Kiraitu takuwa that ai kuma ikura gara bukuma na kuwa urokeya lwele bura Meru bawete bederu nonto Vision 2040 ne bwediru public participation across all wards. I remember in the ward Mheshimiwa Kalembe na RMCA bare kanisa ne murgene. So these are vision people invested in na assembly re ku ne locate people to be overseeing all these things. So urobati ko yabati kuendelea with that blueprint. Kienda tumba kuendea Meru mbere no ntoni elweleti from the basics. Yeah. Tisa sawa. Now kawire ya. Na ni onko endo correct my brother, a friend of mine wana Kalembe. Tutemea kuwa mtu yane ya bwake. Kuona ni nyamu mtu ndonu yake yanambi na bwake tukabi hata ndoshi yake. Indirect privileged weta Murang'a County last month to leadership assembly. Purposely to see what Irukangata is doing there. Toeta there are different county compared to Meru. Na inyayo no rural county like Meru County. Kangata and again toeta Kangata care. Apart from SHA household shonda shi yete mapped bakala nwa kandi raba utumira kwa access health care. And again toeta telemedicine. Telemedicine is that mtu ai reserve the most part ya Murang'a County. Na kuomba kwa na daktari ura wewe level 5. Na hivi mibio bila aka mtu aka request ara ni through na daktari bila na drown monka biata bikabwi dawa shi atumwarenge kidu rural centers. That is telemedicine. Aina kitu eta smart city. Smart city means all towns in Murang'a County in a program we call cabros na street lighting. Yes. Aina kitu eta smart farming. Where bako empower households baka empowered kutanguira chobe kujimundu kimaisha. Aina program ya vijana ambere lichewea ngoire kurito in Murang'a County. Every household ne produce one youth uroko na something for the family. Bedro batina ngui. Aina program eta inua masomo. Ni basari yekewea arenga bana apart from ida MCs babitatia bakwayana. Eoro. Yonkwenda Kalembe ndito ari au na senator to be Eoro aralaunchire a mobile dialysis unit. Yes. You take and to up and be kindine problems. The same yesterday kawera kinturara postre ibaita center aranto baita kumama on pay na Murega credit. That's what she posted. Natini kuwa. That is yesterday. Weta ke Facebook account kawera Mwangaza. Right?
Baita Center. What is Baita Center? Inyumba na baka where makutano, wenda the best place to sleep, go there. Wenda kurabia Korea the best place, go there. Wenda credit eta kimurega credit. Today, Bwana Kalembe, and I'm so sad, a brother of mine, somebody I respect so much, mtutoe rito togerero ania Meru, can stoop too low o compare Murang'a County bakila onchi a mobile dialysis unit. Na hatu antubetu biba weta ikwero ankabo ama kobo. Nka imbitere wardrobe kwenda tangu irande na show. That is kwenda kuensure anto by so poor to beggars turiari onda tweterete kwa ya intubiriko. Meru kuri mantu yele botiko wata moshiro. Hold on. Twarire Meru ende. Kuri mantu yele botiko wata. Kawira mwangaza wire ate tongeria bura munya na kire ituba tongerie ena mutongerie yake. Okay, and that's why to impeach it 5 times. No ntubo tongerie bwake bwandu. Mtondo no ndutu. Bwana Martin, it is so sad. Either to the right time in era that antu weta kwendi antu maskini ubaya gambut ubaya matris ubaya batrimwe uritangushia kwira wekirite weta orangwira the best ukona bara kuthania but you ni mubango yake you muritire wake wangwe and that's why to impeach na Kalembe ari kwira atire kawira wire ngweke yani vision yewe ne kuthiria thina ya tuko daily problems and that's why we want about with the elected representatives of the people to impeach it amira a record 5 times nontuba wake nontuturendo mwira bobo tibwa like winjia uyombere tukaendio kolea programs. Jia ward itiona a village polytechnic. Jia ward itiona a level 3 hospital. Jia ward is one of the ward irere under the level developed in terms of barabara. So uinde to focus kwenda ili antuba njia ngombe mwe bakinda ndaki yani nege maili 3. Jia inantu registered voters in Jia ward ende in history. Jia ina 25,000 registered voters. Bauni aringi kurake. So mbete mboya ngombe mwende baenderie now mpashendi obaka midashe ngombe no every village every homestead they batiri ku benefit and that's why batu impichika wira no nto batu muri tyo kyongwe no ra to koruna no nto ukelo to almost 14 billion tukia Meru own source revenue ni ekinyeta almost 700 million toma ni ekinyeta almost 700 million Murang'a County they to rada no on sales revenue collection yone kinyete 1.6 billion as things are abantu Meru ri oyawi to 14 billion to gayana ngombe it's a big no na that's when ngokwerende wena wira iri tangu wepo wake na no wena kuona nseke kuri tangu wepo wake at least mnya na adire 5 years kireto na adire 5 years without issues nwetha ai kotini yari ikotini yari tumwende senate so many eno ndo batu itutena itutokilukia budget na we nkolomi temea itokilukia budget almost 14 billion bedi Meru baye wangombe. I'll never do that. Okay, fair enough. You know, Timo Mheshimiwa Mwendalia au ntikumeni bomba kuitha baichumba na kawira and they from what I gather ni bonere solution kana kioria kia thinera yo nde bomba kuthwane Meru ne ukulukira na njira ya kureta program based budget kana itemized budget so muritire ywa kawira yongwe of course you eta na budget you so I don't think people about go the bena in the issue wambere ma ndora kuthithira itemized budget no mena kati ube Nenyo, most of the time itemized budget is an agreed arrangement. Not to Queen Executive, na Queen Assembly. By the registration. Na most of these things are negotiated. So it's a process of what we want and what you want. Dinere ona county ya Meru wambere makwena kawira mwenya kulak that level of capacity ya kuomba kuvuganya in program organization
like the county nobody withdraw in two things. Nobody withdraw in a long term goals na short term goals. Problem werere kabisa na mwenda kabitikiria au kawira kako ndiro akina short term goals. Atu ndiro na long term goals. I'm sure kireitu na ale short term goals. Kwetu man turea dida yetu haraka. Au for example indikana kwe tagatau ni yakaira kaburu haraka na kwe na long term goals ilia the vision 20 something 2040 because vision is after achieve a little bit of short term goals. Na kwaka that mental capacity capacity in executive igo chione ni nyana kula inya kujukia road development yake kwa KMTF ikuonania the county does it understand how they will tender the roads, budget for them, do feasibility studies for them and achieve. Kwa gintu kiria what I think na nkaromba mwenda na inyana MCs in a family setup nithero ina thina nyingi omba kwethera for example ni ala mpumete oni ndomi mono kwina muntu ngio kalio na bareja bachwe solution for now irega tuma Meru County on something na ingwetikia sa uraba mbiririe ikwambiririe ntukwembere. I don't know where the rain started beating us inanga yetu rere kabisa nonto kawera riria akiaswa nini all of them iba mwere na igwa akitere nyamo bamwera after some time kairi after impeachment kwero kairi ba chairman bamwera twakuka mkono twaku support wite so if fine still they still they can under proper dialogue and have something happening as long as though what I feel is that mwenda kirabetere tekena badithia ndo mwenda li kirabetere kenda badithia ndaro geu na isi na ndara ni mbuki tutinga Bibi betere abetere menyote mbondo utumbana ndi kwina a lot of uncertainty na hiji kwina a lot of batije kebea kizi kamwa which will be very good for them kana ikamwa kale no kirito wire regardless ya outcome ya ambarire yo no mwanka bakare ndi babangire me na bona ndipo kedro ende aro na gavana bando aiku kethea kesi yo bo muchoke lakini ikeja kumuita kesi ikeja kumurekeria kauma then koma kwithira kwina is a way of new governorship and new negotiations. Okay. Kalembe, do you think munya kiraito na linturi ben for lack of a better word bue moral authority ya kwithira bakiariria issues cia Meru na kuwa Meru bakabangira Meru atena batithirikari gintu kia mbere ikwithwa kwina njuri na njuri ni chema yekariria manto a Meru na nya anto bo de batitene rwa njuri ni chema na sigana ne chema na ciarira agwa ni chema na ya ndirenda njuri yongo divided dai ndirarega gwe ore kari ni aku point kwenda okwira okay kakwenda okuria be agukwenda okuonia be naki ekuchema ni na ubakaria urabarenda kwaria however gavana kawira no atibatere kwithirwa abathikira uraba kuga no they have served their time na wananchi babarega ko bila bibia maana tha iji ba chemania no jora bakarembe bombo chemania bakaria nteto ile abati menya oversight is a collective responsibility ile abakuthithia oversight yes penaki batina haki ya kundictatira governor ura batere kuthithia kawatere gwetera ya time ketha kurekeja na bombe kugitate kuendelea alimu choreo kwa muno
na ntinge expecte uga gundombo studio to an extent I normally give my views kulingana na uria guni kuona na kulingana na uria wananchi na no tugundireta assembly no go muntu uga withdraw nte kwenda kwariria jau kaja dire ja kariu ja kaja dire ja. Would you advise no advice Governor Kawira ayuki example ya national government have with some sort of broad based government maybe ayuki antuba kana bedro bakiaraniria ti lazima kinyako yukubayukia bedro bakiaraniria kethi michamanio ba mwendali ba kubwithia akendro areo kethirikari ne Kawira ete kunindikira itu kethirikari ne Kawira eko nindio other people like akina bakarembe kana bara baumire itini thirikari ne Kawira irenda kinali nerenda all other elected MCAs na nominated MCAs parabendene ya parliament na urampomba kuga bathithia budget Kawira atina rutha ro kurega budget ire thithwa abatere ku implement oja uria thithirwe ya itemized budget ira thai kurita ngugi ethwe na ndo amono beta monka kwa control budget na control budget ya streamline bonde bare amwe na kwaniri tengo ni kwa thai ni kurita ngugi so bidabibia maana imuntu akare individually na achoke achiurie achoka ki mwananchi ndinama akachoke bire biriku akauga atea nontu igiteire gwita every day kinya roju ntuku ingi kiri mwaka ju kunjo na nontu twitite tukachokia biuria oja ura karembe ekirwo misani na rorwa biuria so ni urampomba kuga kira ito bachemania ne akiao guchemania endete akiao kurita Kawira itangugi urabo bakwenda babatero karande wala kando Kawira akarita ngugi agwe kukosoa isasawa ibakosoe but at the end of the day ngugi kalito makobokobo merengeti yes ni kuithia antu mono yeta ni uchoka. What do you mean? Kirego ngobo gwikiru ari pete ibagwa bate kwenda Mheshimiwa, from where you sit, yes. Yawi maendeleo? Eke mwananchi maendeleo. Yo agenda. Now let me ask you, one of the president wa America, I think ni Abraham Lincoln. Augire atire anto bakendo karira mwanki indi yao. Yes. Ilo bakarira ale mwanki matoro uraja uma ijayo bakarira. So inkwa kabira bikwithia anto mono anto bira bakwenda ibyo bakonekero in governor na bira biongo kuri ankwere utibyo bibatere kuthwa bikitha ya muntu no nduri ria manginyo ya areti na nona je sure mbi muna janunka sana nino nto manginyo ya tare issue de into bira binge governors ba arete nino tukawira taijo so rekana na anto bathura bakwenda. That is why sovereignty powers ira alia kuotere chapter 1 belongs to people. That is what nyaba atue toge batu to koga taitende te gogwe. Jara jonde to kona gikawira to no opposite. Mbati antu bara bongo bena ara machinani. Ibyo ngo bakwenda. Na ngavana ibyo tumaona bilia bo mwetia ibya gwikia. Neke ndombo bongoza na nkoire if you are not going to be very careful. Sawa. Antu baba bombo tiga Meru iri antu ne atibugi no ntu bakweja na ideas iria Ameru bate kwenda Ameru ibare kana Kawira me yake wetha aitangugi aba amethirie ntagutanga my brother ni ndikira burubu kamba kuthia kabisa woni no kumaitu kune bibi I'm so civilized na ntekona gutanga muntu ni yake arai na ngatanga antimenya uranka so urankwenda ikuga ne atiri kile antu barenda kwatho na antu barenda gutongerwo ndinama itutegenya for example kwa my brother Ali Jia Dugura Kawira ejete nawo who was right Ali mathogani jawe kana ikirindi kira kiari Jia kira kiumarire kiari umpundu kina Kawira so dubatere kuria atire no we rightine
kiri mantu ne jo nda kugitate narua yokoina kendero ikwa ojo chindira Lewis Mubichi kirindi kirari isasawa Mubichi ategwetania na ngavana na gigetwa na gine MCA ntore ikaumara gikariuria na gikera ngavana turenda na ikiuria gikuragua sawa ija ora Pilato ngo mera ura tere burenda wo kana burenda wo hanto wo turenda wo ko ndenda kuri atre Mubichi we right ine ewenka kaikirindi kibatere gwitorwa ngavana kirindi kiongo kiumwira ete to example mbaya sana. Yes. Thank you. Mheshimiwa. Two issues. But mention mantua program based budget at implementation. Good thing they don't know. Itutori assembly. Now, this is from Meru. But tutea mibona tukiaria as MCs. Na tutea MCs baraba kambasha. Kana baraba kwa lengo na tenda. As we speak, turokilokia program based budget ya mwaka 2024-2025 na Meru na ibobo kawera etra with the alterations na etareti assembly wewe mheshimiwa no kumya utibu ngabana abatiri kuburi alterations kia budget assembly kilukitu it has to come through the assembly ibo batiri kwera Meru riko so stand yetu as things are uinda kilukiri that 6 million in Gia ward I expect program share that 6 million. No, intention that right here. Every constituency. Have you petitioned? We've written letters. Kiri control of budget. We've written letters to control of budget, and we've copied EACC. We know what we are doing. We're not stupid. Every constituency to make it 27 million. Kulwele project that you cut across sub counties. So. And that's why Igembe Central to Yeris Vitare can get to make 15 million. Can you make a to make 4 million. Dambero dispensary to make 4 million. Idima Polytechnic in Akramond Ward to make 4 million. So in Gia I expect 40 million. Now contention etona kawira is this simple. Na yonko and to baba ibua. Gia biranda gitege barabara 24 million. Barabara ishi itakubudi barabara idatu. Itakudirinya 3 million kana 5 million. So when take it into Kenja Kiora, Kaviata, in the Ekerite Avalanche Polytechnic, to my surprise, Meriti. Kinyaka Ureteri, I was not consulted. Right? How much will a village polytechnic? The make it 5 million to start it up. 5 million? Yes, it's a process. Get 555 to 15 to start it up. So, but to content the 47 MCAs, na turete. Ndi baraba wonka inyo about biba endete wondi nesho as we speak ito ara moshimo kalebwa ndamurire lwele kamera karawira ntuba municipality wetro ba endere 36 million turiana ati akwire awire program ile to endete ishe 18 million na 3 million ambasari or sum up you get 20 funny thing uta supplementary budget rate change renge senior Kalembe akuri bila Meru bakwenda obona mishema nyone ande muirebu antubara beriere njia na nyagai in fact noranda area we residents bamuyo village iba kwenda toita kwaria nuntu kawera akaiti kundi bya kina mama sijui mkuje wewe bi ana lorinya ina ntuntu kumana abo mete nya batari residents banjia na Begembe Central abaretara muyo as we speak muyo those people will speak no ntunya kwa kana akairia unete to kabwithia egirangari neta atakaya kana Egembe East kana dinemeru como kwa mheshimiwa Bobichi Kerema Ruari na huwa ukari town ye lores shoferi yantu shoyuri yantu hivi bakienda shoku Nyaki West so drama ira kawera play in dramas kuria populism etena maana just take people weta uriyewe obaendio beyevero merengeti ibabangi baraba kaugeria njara iba kwenda that's how things are working in Meru but these are our start dai antoba Meru general kutenda city scan ulitoe mtu Murengeti umwe matrix then yetete kubwithirwa city scan ete akarie mbia kirwa kana Nyeri hospital imbia nakuria ngaramera utumira wita Nyeri kulingwa city scan niyo akiura niombi matrix MRI
kuma kiraitu aroma MRI Meru Teaching and Referral Hospital na ni mwagitu nyo iti functional MRI na kuoneka Nyeri Hospital. So muntu bira kuria almost 5,000 weta Nyeri akiura Merengetiana, so many of them. Tuite Nyambene, issues of cancer are there. The whole of Nyambene utona male ward munkaruari itu allocated resources cha kuoka male ward in Nyambene. Male ward male ward it is not functional. Kinyumba gira itu atiroka kitoyure nyakuyura. These are facts that okwira. Itona kalembe aita round. Kawira atira kudura idima 26. Na kalembe no eta round ya itona shidima bira kawira atira kudura idima dysfunction will be in Meru. So why don't you kalembe teru kawira prioritize kudima kubwedi idima bi bitedianto. Bira mtu aweta kurashiro oi. Au ratio matrix. But these are reality. Tutubatiri kuenda away from reality. No time kutura kwa ento gambut mtu ashi eta hospitali ashi ndawa. Ngirira ura niondawa agiura niombi matrix. Na health is wealth. Tedianto antu bena dina hospitali. These are realities that we tukwariria. Bursaries. Yeah, every ward ana manata no bursary. Jiaba apply it ana 5,000. So 45 ibaraba kurira against kabira no tibara uyo betere kwa bursaries. Na bursary nyingi fake no nto check ire yende to school. Like Zamara Day School, a check of 50,000. A fake check. Fake hata budget ya dhulu. My friend. Boto weri complaints to kuona. Ire to kuerwa. What do you mean as things? Oui, I represent the people. Nteko represent animals. And to baraba ndingira dimo mwalimu ndingira mbele check yetu ero to India, to ero tembia. Ire accounting. So bwana Martin, turi hariri ya Meru. Dina ira to kuona practical. Check yeye mheshimiwa. Check yeye ni account kana ne. Ni account. Lakini so kete ni account na iweta banki na tena becha, that means becha italokilwe na national government. Italokilwe na allocation ya ditiro. Meambia shita na quota serikali. Allocation ya wana quotas. Ile kwa requested. Ishi areo shi ambassadors. Nuntu committees baraba basari bari nyambia social allowances. Bamwe barero bange order admin na sub counter admins bare. So nchokerie senior au Timothy ndimwireo. Baatu tebyo twetere. Now we are not ready to sit down na mtu kwenda kubwaniria Meru. Aundrala la lose iteke njia ni bora fallacy mtu njia yasha aita hospitali yasha dawa. Aundrala lose iteke ukethwa mu Meru atona arako ngwa city scan. Karane yetu ri thai. Tisawa sawa. Ukethwa tethi antu ikuita kuranga boot kuba matrix winte koronda ndaura no lonjiu. And that is my stand. No tironga karandi na kawira on a table. Nuntu ate chenjia. Okwari boya itwererio mwa benefit of doubt. In fact tuambere endo the first week impeachment mbere yere na 58 days. Ote kumenya amenyeru ariri ruari. Na Kalembe alikuwa mstari alikuwa anatusaidia. Sawa sawa. Second impeachment yarengi. Before to yake second itwamwe nitwere itukarende twerie na president wa kawira bia waisha leadership skills na governance. Sawa sawa. Tomwa benefit of doubt. Tomoita tomwere sawa, just come we talk to know whether we can work things out. Lakini tuweta the first thing etero kwa MCAs mara endera wonka nanya kiluki budget yombrira ngombe. Ngombe ya urua juna au bira ngombe mwe cost ngombe ogero cost 200,000. Bati babu akulukiri. Odo ya cost 200,000. Ngombe moreko. Ngombe ya kuretwa most of them shakuya within a day. MCs bakarandi through their chair of agriculture wonka dhairingi mheshimiwa Ken Ibae no retere no petition in the assembly ringi ko withdraw mantu ya kura ngombi no ndu tonere fallacy kurira anto bi pesa so mtore nyoba ko manwe wa mwegera akiri ku kana budwani omwe you never think but mheshimiwa that is around what ngombe yobo cost ngombe area around 200,000 ndira shaya na wishi area my friend ngombe ira shaya na wishi area so funny thing mtore to irabu kwa na kiendero ni area mheshimiwa Kalembe antobo mearia no nto ndigwa ne okolea na okolea tembe cia assembly baitire okay I think you baitire Kalembe okolera 5 so batwe issues ira tu inasho kimo very so painful mantera yetu kona yakiendelea yamwe yana pain ombo kolomo kwa story ya Meru kaigwa kia bonka wendete ya Meru na nkoro wana bru Marians are being taken for a ride for granted.
timono kuona ka kwebyo bikoro kuyo in this kiri regime we jito ni other. Do you think kukitowe kareta atongeri bamwe and what happens Meru Igakara Atea mwaka tu ikinya 2027? Duda, I'm a manager. Yeah. And I learn like 3 companies. But all factors chi manto John the yekin different at you. Meru County Igakara wiri. Monka otero, monka kweje voice of reason. Nonto dai to kudidi impeachment. To gweta monka kotini. Nonga murungu atethie tu gatigati nau. Either ngavana evere kuchugongi, of which only kwera anto fallback nyeka wero impeach to is very dangerous to everyone. Very dangerous. Solution ya Meru nankera mwenda na MCA zinambi. Solution ya Meru ikwigana. Non to fall back. Iye kawero impeach it. It will be the same as fallback area. Fallback area ikedhurero non to ore mtu we na masses. Na aibu non to oni indiora dioronketa mono on my aspiration ni chapa chako to Senate 2027. Now I've met the lowest of the lowest. Na mandi putijale, though me I don't subscribe to it, kwe na mwenda tere na rebui ogita derea dethira mama gatindi na mwana wa mama era mwana ya juko kijo kwa ndeni wa mama ya goro bata mama fro na nyomba ina makuto. That kind of a person you mweta muligiti aliona atije mantu je utukuwe jama nene janga ya budgeti ya ngambi jawa They don't care. So kiranga romba mi bobo na bubureo inyakulinga kura 2027 atukathukani tuchoke tuthire civic education kiantu betu bamenye kura tiringaero muchore iringaero mtu uria kuona ina capacity in terms of thinking na in terms of kithomo na mbi kendomba kwa articulate mantu jaria jombo tethi antu bajaire our speaker kairi nkamwira chweni ngarane otethi ya Meru mwakorore amba kwithirwa mbuga ntugo cha mbere aba mbogo makia mono ombuta mono na kogwa kau guchugwe ngarane uria omba guchoka niru atwika soba amko story mwe dura bereni nara gwetu kwe mwito na weta bauma na ba mutindo geta kuri mandera baruiro tijero ire madama ya north south tugeta kuri mandere ku na ndino ndono mwakura na kana kanini ogamata kana gaku ogeta ko na mundene andi mwakuru mwagweta ko mundene ora wakarigire andi utije maraija kuma mwito na yakeja mitene na ndino atiga kana ndi guru aliku eta kuri irere ajukia kana riti yako muti na ria gwata nugona na riti ureke mame ndorigira iga rira mwana mame ndagwitia muti ndikendogera mwana ndi na ndi ni otore au ya Meru a very bad situation mama getire aringira muturia mwira ndetera marigo eteka marigo ara kana ko mami achoketa kurima irere akinya ndire kakana rekyo mari utionto bote ura bomba kuona solution kira kirio willingness ya kuona solution na kuira inya our young generation of leaders John County na very young leaders DMK mwenda ithiri muchoreo ali aja
there is a solution for this thing. What is the solution? Buitete that ka confrontational mode. Buchoke na nde gutwika okea chama more ombe otigera enaye. Wite ocho eri go wijare. Olirikire. Kenda ijirai. That is if that feeding area. Na bora bongi kugandura. County assembly eku. Na ngavana ekubamenye by the end of 5 years Ameru bakabarabu na bakambrimo forever. Kintu kiria mutongeria athire kumegita gitiura iri. Kintu kiria Karembe athithirie ari MCA. Kirorirwo Karembe. Karembe nyathai na moyo ntubakaguo Karembe atugitira nyathai. Akabera nkuga sore. Indagithithirie makosa. Ikobati kwithira kwina mundi eku yakwirikana ona okoserea na wajairi external forces. Onini ntathuri na Karembe atithuri akuga na kimwenda na thuri. Patigana na external forces. Which are these external forces? Yuchi aba gukara gwito kara meeting na bamunya. Na ba methika. Na ba nini ati ba sovu manto jarajaro. Oni ntuku mwe manto na jaja kwa ja marito nyomba. Tuko na mwe kuro ntuku era ndetere to gwita game ngo mutori to mwera na ndato yosovu. Nija getere ate. Etere atura njui. Atuke karumu na kai ngamurango meta. Na tena rumu no wetere aru. No kuona. Tukiuma nuje na nde toraniri ate. Toraniri ni aibu ikani. Itu ingero nyako mwene. Twambiri ochora tukoma rumu na roriku. Na ndi nyora tukuruja no mburi na mbunguru iri tu na murango ka tu mere ndichene. Karambi. Na nda kurugura apta to karao madha jana ku rumu na ru. Inyawe ngo etagera ndisha na geta shughuli. Ira tuirire ana te otro kona je karoro ngikana mbikana bia mucho ahora bukauma. Itaibwa so maisha yenu tike nkogwira. Okay. To get me that too. Kendi Trufenarua, wow, good advice, but wapiga vifua watakusikiza kweli. Ntwa Nyeri Gichunge George Arua, is Gachagua part of Meru to dictate to Meru that the president has no say in Meru yet? Former DP Rigiji never performed. Kwena ki Zuhura Aruria. By the way, why did it Worms and Malaysia grass did it bring issues during the last regime? Sailo Mbai Mochamora Rua Kalembe anatoa wapi nguvu ya kutetea mediocrity ama ni choka koria akachoka kwa. I like the thinking of the one Mwenda Ali and the MCAs who are and petty awkward policies. Tuko na nyinyi watu mpaka Meru ikombolewe kutoka kwa minyororo ya huyu kiongozi. Sara Kiarua, tell DS to respect the governor. Okolea afanyi na pesa ya county. Kwenda shughuli njia umeweka pesa gani ya kujenga polytechnic njia kwa hii itemized budget, wacheni kudanganya wa Meru. Okay. William Kojarua, ask Kalembe about Kibaki's 2030 vision being implemented 15 years later by Ruto. Meru leaders, Merians, are tired of gumboots ideology. MYS was disbanded, but our surprise Machakos County and Murang'a County are doing the same projects of MYS. Why not Meru? MYS kaya dalibu? Okay. Ellen Jerazarua Kalembe, I don't need gumboots. I need a working CT scan. I need better roads, water, etc. David Babwaka wa ninge atira. Okay. Ryan Ray akawa, hello Martin, greet the panelists. Congrats to Kalembe sana. He is really using a lot of wisdom to Marians. I couldn't imagine he is wise like this. Big up to him once again. Thuranira Mutia akawa, Mr. Dula, our policies, our politicians should know that we are not stupid as they think. Tumewaonea 18. Let them continue politicking and chest dumping. Watatupata ground. Martin
2017, Meru County has become a county of shame and center of dramas and shenanigans, yani Kiburi Promax. Having said that, tuki dhimu idhatu alafu Purity kwendo chedra clip ijire imwene ya former governor Kiraitu Muronge akiwa bura Meru yetete, yani yete kuono mapune ya kisiasa dhai imepotea kabisa. Naruare nara Timobo kari na Gachagua nedhiro akiaria na kumeneria bonene sana mubunge wa Chigo kiwo kari kia Igembe North. First of all, katu wiki dhimu idhatu tuibwe na tea wena Meru kuwa. Hello Wero. Hello. Hello. Yes sir. Habari kumati. Kwa nchamba. Anto kengabe nyinge rwayo ndo kwau. Thank you. Nande mogo ya tate. Mogo ko wikeme ambayo wete vya wananchi. Etawa timu za Kithenji. Timu za Kithenji. Lakini Mr. Kalembe mtu ya warachi yake mno. Lakini lela yukiru atala sendirenge. Arachi sende nakariye. Ende nyaya kirwaria. Atevera are open kabisa nonto ngira chembe cha mwane hake kawera na ukilemu lakini mutegere je munono mtu urere mwawe atere mwana wenera atere to mama chau awa kawera I am president na president no na kawera ko nyabwa mando nyabwa ichulia Otego o mabubu na uko koneka. Nanda ina Mr. Ali. Alawa iti na the tairantu bako. Lakini ama yo. Mwana edo oro na mwana oro tekore to mama tau. Atekorugeria ngaba noriku. Oyo. Ko presidente nombeto turia Meru mwanga tabakanoa mwanga mkinya viongozi vikanoa nande ora boreo kinya kwethira mtu ngala nawe tagana manda buti ba ugirenjara amanyera no kono president yaita ma nisa manyera to ba ugirenjara ita to ya ugeta kwenye campaign to 7 kinya Tuaso kwa kula na tia uma ndiyo buezwa. Indi tuona. Kwa njala ilo wano yokiru za hii kaura. Itioneka. Ende siya hili ngo ilengo ene na pueta atokuli buba uweto wakahawa. Wakamandirwa. Bate mnyo kontroa na insi. Yu ndiye ntomi. Tena ya kuoneka. Tioneka. Okay. You see? Thank you. Ende kangola kuwatere. Batu ndene Meru president na toa indire ndamu nyanya. Na toa indire market 14. Na toa indire barabara Shelani. Dira president ene na kalome na viongozi na karare ya bidaba kwenda Meru itatea. Ende kiuri ki. Bidaba ya kware rurenge ni deputy ngala na viongozi wa Meru kabila byare to ni president na tongole Meru ya terwe kana bya kwizirwe nyata to wete da ngwizi gale ya yundi. Okay, thank you. One ingemo. Hello Wero. Hello habari Martin iko nchamba uraja buri basa kumaringa karibu basa kabila tomira bubonda bale au ba oketheka basa please weekend yake mwana nusu na ntoda chetu yete mbele mateje ile nikanu mteni ta bwana Timo oketheka ni shamba yombeta penetrate kinara siacha bangi pale ni good gentleman na mtu uche buyut ukaja kuona nara kurukito to kurukira nao ni mtu weja kula chambi chenge kuma nara to atwire kwanza mama congratulate ndo tubaguita wa mnyoro idete nyami ndalo wa mnyoro mate ndo moro ejanire mbuli hello le go kubwa basa endelea ano kwa ndene mdo to na upcoming gentleman na ba kujija matu za kuligaje muno
nukuona nyambe ngorani tibiro nara boka de gembe ukadio ndiaga dingira kera timo na menyere kule antujaba kuwa bagito bakiongozi mbele timo ni atakanite na kiongozi ajira bwatamikia na kale ategete ndo kiongozi mndobene fane ndo watumba kujinye au na menyere kiaza eleo na ni kali kote jambo gyapire ngaba no Meru ni pitch no to tijina ere pitch ikot na coach kwa tukano ni mwikite na ndio tukira tukunya tu yantu ba Meru ibaye we maendeleo ibaye we maendeleo kenda ba menya mwita mbele tu watu kantu bonde tukura mali futite tangaba na setajo nira muchama nino kwa kama futile ndo bila bile umenya muchama nyu tugeta antu bakaura ku na barege guita awoni yake ndiko na kode ngola dai kitere mono kamugende na Meru County tuina matu ya hapa nyega tarehe 14 na tarehe 14 ni kuna group yeta kwa munyoro na kulini yeta kile Karen ko ikandipendura matu ya kakara gito tarehe 14 ya gito akawira kwana bakawira bageta wa munyoro gito rotere rungi kantu baba ngene bobete umi sira de kandipendi Meru independent na ultimo ukati yega chura very big solution ya kuingana kana kuleka kuingana muteto mumba ndio kuingandwa na ndio eliku kandi yentunga atiri bona Martin Meru ni eto twinde na mbele atongeje ba Meru kinyamo image ndoa kana ibake dia kuwata antoba bene ba ukwana batumira njara ndio ngono ntobwai ukeja kuba timona kubo penetrate na ngeta monka munyoro na kana ndivuna na mtu yakachemwa ndio kuona najua kujenga mena mutambo atongeja beto baba re myukia ibati kubura indiba kubura ibati chanzi ya ibati nyamo bageta tupo yao ibati kubura viko ndio Meru Dona itayo yambire kudara ando bakagirwa mdora Meru itotiye mantu yau itore kanyajo itore challenge ando baraba kumba utongi Meru beterambere ningote ketimo yo mwa bangun ten kati yake kije ten seven na difference ya kina baba ati ni ati uko na ile 2027 na baba ngina baba ile mantu ya 2022 ko diferente ali ya bwana Martin please na mtako yura jwa ali kem Lazio hadi na mtu wetu wa D. Lazio inde kwa jamati ya economy ya Meru. Na nadi jua neji jiretira kwa liwa kaire na ala Karen. Tamu majo ya pati kudire ya kem. Musamani yungi jowe kwa kem. Antuwa Meru baka jama kaririro. Na baka ita maoni yao. Thank you very much, Martin. Thank you. Naba nguni kem na karibisha mungu tigate ya kaire kege chumpi. Kamu karibisha moneni no kuba go ya mukaribisha. Kamu karibisha tiu. Thank you. Thank you basa. Kati wiki enge mwe mwisho. Hello Wero. Hello. Hello. Hey. Yes, mwana Martin. Hello sir. Uradia na Modiora kuma Murera. Modiora karibu sana. I thank you na nyake veria tongeria babare au. Boketheka. Na ibo to dormi bia bwega muno. Bana timo kwanja ndikona imutongorio mweru. Na ni to kwenda tongeria ba utwita na ndisenie kali una ntobena nkoro peaceful yani bakona no bachoka ni riantu kuthuki nande oni ora pomba kuga kawira ongabana wetu oni of course ndamenyire muitire jo awo mwanjirio awatwe kani nyakura je kwa mbuga ndaringirite mukuru jo witagwa Kiraitu lakini kwente twe tukete na ara Meru baba ingi nya bakoligarira imanto ja no ntuma mojo ma MTA je tubonde bamwitire antu kwembere pata munengere nya kanya ara wanti yamba ikuitate na ndini ndi maoni ja kwa ndi mukalio Meru koria ithene rikwe yaryo pati ndinenkera mamojo no kanya aito amba ikumono bagati twitwi nandi riu antu aje igukoreta thina nuntu mamojo komba kone nyakura cia simple de oringo tsedo kona karire gitiri
ringi nuntu antu bakauga karegire kunenkerwa kanya achitira ngugi wengwa tuona ngugi ao engore gitete ate oni ikugaga MCA baba tu ibatikiere maoni ja mukoro jo uguraria au. Thank you. O ja boga ngairu kiri mutine guru rige kiro ma akibo ndegoro au likalaga. Batu entaira no merie tigere Twitter ngugi nuntu ero itwitete bubu kuye manto jaja impeachment anga nini miaka 5 yonde ombolingo theria una gutwike tikio turagitate. Turona okay na kuro mugutero umwa tukona ta MC ta kawero karo umwa enkwa tokara umwa the wiri ndas bande bato adude no ndo abaere kura bakarande bagwatanira nikenda bomba ko tondi ribairira Meru gento tona into birato endaga kingi ngabana baba yabange kurumenya yore imamore ara nenya twingo twenange kurumiti yetu ituije muitira jwa nge kuruiti yetu no jwe jwe different na sai mono Meru konti untu burampomba kuga bungi zai tumeja ni tenjare netia mamo gwita kawira na babo gwitwa kaburi na ba we ma MCA gona bo na ma MP ba ongere titienda kati yetu ira nkuru leo apika kaburi ari mukuru amuchinore muikwere kizanya manto je tabwega no me yante to wengwa ugatiri ngo ivoko no ntono kaga ari ngo ivoko no ntura muchejo kadangalana ana bolire matakene gutwike tebakona manto je no kaja ge tabogo. Thank you Nchamba. Thank you wega. Asante. Now Mheshimiwa Mwendaithile Arua atre Martin, our issue with Kawira is not personal. We are doing our constitutional mandates and the governor should do hers. Why when we ask for accountability is termed fighting the governor? Should she not be asked? We shall ask because it is our job. Tukirekana yau, please period tuchora clip ya Kiraitu Murongi akiwa bura Meru ewe iteke siasa yani itekuoneka kiri mapu ya siasa and please thiataniriana ya Gachagua rira ukarembe akiare mantu ya Mheshimiwa TJ. Meru ne kuora ndene map of Kenya. We are sinking into political oblivion. Na kinya kedera tu county nene na ntua wengi na properly mobilized na tuitekura milioni mo lakini toaraidha kila appointments ya tu nasio iteku represent our political weight na it is some of the reasons some of the imanto ya tukwaliria kinya kile kia magiki. Nimekusaidia, nilikuja hapa nikakutafutia kura, ulikuwa umekimbizwa sana na maoka maore, kweli ama uongo? Nikakuja hapa nikamshikilia, nikamwambia hata kama rais amekupatia pesa 1500 peke yake, utauza ndugu yako shilingi 1500 peke yake? Sasa mimi niseme nikiwa hapa, sisi tulifanya forum, economic forum ya Meru, tukaita viongozi wote tukiwa na William Ruto kabla hajachaguliwa rais, tukachukua mahitaji yote ya Meru. Na hapa katika Igembe North, watu ya Igembe North wakatuambia tunataka tumalize barabara ya Kaelo, Kamukunji na Mutwati. Mlituambia mkutuambia? Mukatuambia hapa Igembe North mnataka maji, hakuna maji. Mukatuambia headquarter ya Igembe North tumalize. Mukatuambia hapa kwa mpaka mnaangaishwa na mabadia kutoka county jirani na watu wameuawa, tutengeneze usalama. Sio ndio maneno mlituambia? Hiyo maneno imefanyika ama bado fanyika? Sasa mimi naona ati watu naitwa pale Karen wanapewa kila mtu shilingi 1500, wanaambiwa sasa priority ya Igembe North Atho ambire na
ya Gachagua ariwa abunge bongo bwana nkero ngirima na 5 kenda ba mu impeach. What do you make of that? Mbere twambire na rorero Kireitu. Kireitu uga Meru ni urite ndene ya map ya Kenya. Na gunike ya kurua gintu kembere. Menya katu tukuchinja topic no gi county tuli tumenye ketha uro tumite yura mapu ni kawira kana ni wakawira athurirwe kana ni ajumbe no uninkwa inkuchanganyikiwa yora mwana incha kuchanganyikiwa na mbere mandura ntejete andi ofisi wa governor ombe jandi voice of the voiceless na everybody tene Meru amenye ojo uranda atetaira ithima na mbina kila kitu nkiumba guchithia ningo na ngikaira ngarchia kwa mauta na mbina whatever ngithiuronka the same case no ndithagia nyathai so ntikwenda muntu ambona yagaika wiro ntumite ya but gunde aria views chiakwa ndikarembe ojo ambithero wankiarai ngavana Kireitu kuga just to be clear wo ningo etete gogo igwo mbitite in fact mwangada yamba kuijaja ujo nteti tumwai ngavana kawira Mwangaza but batere kuwa mantura jakali Kireitu akuga Meru ni urite ndene map ndene Meru kura ndene map iti urite no tubaka wira urite no tubwa jumbe na nya Kireitu wengwa ito metaka ura ndene map several times I went kuaria na Kireitu nkimwira athithe 1 2 3 nuyo guni to futiana mono akawira ite tap na Kireitu but ite tap personal ura thai ikari ura Meru ikai thai but ura mbomba kuga Gachagua na rutha rwa kwaria ura batere kwaria na kwaria bwega akawa we thirikari ne bakuthiurunka ibaugire giki na giki na giki na kurifa bwega ura baugire na ntu bakauga kyo kaugire agachoka kauga atiri kwita kaire kwita kwandikithia kaire ndene Karen ate kuona kwina maana Kireitu no kuga Meru ni urite ndene map tendo kuria atiri bwana Ndura mbere ma itukuona MCAs itukuona MPs na itukuona Kireitu and others bakarinthe bakiaraia nteto na nteto iria bakwaria ntikumenya bare aria nteto cia Meru kawira kana bare aria nteto cia Ruto no ndu tukeja kwiro clear tukamenya iruto utumite Meru itikethwo iri mapune kana ikawira utumite Meru ethwo iti mapune tomba guchokia kiuria kiu injanganyikieto no kana ndu mpethirie very clearly umpire kethe ikawira utuma Meru ethwo iti mbio iti mapune no nduri Meru orende tutikite twina atongewe no vinapsi even including wakati bwa Nyamwera bwa ngavana Kireitu Murungi muntu athurwa arenda kwake vyo wenka ate kwenda kurisa other leaders pomba kwendelea mbere animosity ire kumba kwethoro ndene atongeria iketho ina a very big gap na nya para president kethano wengo we thirikari-ini akona baba pati tayari kwethwa bare amwe bomba kugitata bomba gutetheria other thing ira bomba kuona bomba ku correct ngavana Kaura Mwangaza atomba guchange budget I think budget ekairwa nyama na budget ekairwa moyo ni assemblies biria bichaini ibyo bita control of budget na biria bya akurukwa ibyo byongora mheshimiwa agithete ata akurukitie eje na maajabu iranda igwa kwithirwa kawira no yete agachenjia kogo there is no question yomba ku control of budget na yomba kwithwa inya mwangera thaizi iyeka assembly ite exist whereas that okeja kwithwa ngavana Kaura Mwangaza na kwithwa ina bouncing check eu mbere by the law ibata kwithwa evidence kwithwa nande check yeje to umeona because law is about factor and evidence yeje ni bounce ite nda to kwari ndene politics ituwekaira a lot of tanakari za sauti no tuge atire jiweri lianguka majini ndo we correct but ngekira tanakari za sauti jiweri lianguka majini tupui no mwanga to kwirianto kenda bona wa kugithate let's deal with ndo assembly no ndo law and the fact na kwere mdua na ndera mumbiro antege nkithiria kiugo nkwande kuga mumero kairwa na ignore me at your own peril ngavana Kaura Mwangaza teno etete tariki 14
Kiraitu no araugite tukathithia sherehe na twithwe tugisherekete sana kawirengi utino wetite kuringana na woni bwakwa kuringana na uthui bwakwa tariki 14 15 16 gweta kawira no hokethwe ngako no Meru kuoti migambo we kono ndunkendo umechetha kairi ndejaja whereas that yandu bamenya atire Kiraitu already agukura ndene siasa na Mumeru uga atire igakura icoka nyume ingi uge kuthi tubatere guficha bakarembe bari na ndu bange new leaders ndene Meru bakiumba gukaira bagaikia Meru mbere kuringana kithomo kiaba Kiraitu ikiari kia a e i o u gietu thai CBC atongeria wawe kuthai kia hi ha ko Kiraitu atomba yu to kwaria manto avoen so na kare nara nyuma no ndu tariki 14 tutisherekea akendre yao akaga musemo ndene Meru whereas that 14 na hiyo ngicho ndio aferete anto bate mwitikia. Thank you Timo na membe mikai turudi atri woka lembe akuria this political oblivion no warokite Meru kire political oblivion yeji ni no tumite Meru yura ni abunge ni governor iba mheshimiwa Alia is this the president ina Meru yura rete kisiasa mapuine siasa anko example na woni onde kwamberio thiro kagitike inkarithetwe ni leaders bawana ni na bambera tigana akyo bambera tigana naye na uongozi bugo tigana akyo I don't want to go into names I think arethetwe ndero in fact yo mwambera ugo tina omba gweta Kiraitu ejite orunga magitege senator Kiraitu ariugera political oblivion ndire ruto araitonyithirio wengo Meru na njira cia nyuma eta atara muthako ore okona ni engineer first class ya mweka CS atreje Kiraitu areo wengo akona political leadership ire twire kwe Meru pati kwenda young generation ikio kuona antu bathomi jababa na bamwenda ithiri na ambi bonde basukumiro mwanga the most in fact the last nini the most learned nini MCAs even in Kenya Meru bali doctors all that and to have the bairu jairangu while we look at other communities tugatega ja Luya nukuona bai na Sifuna nukuona bai na Amisi Caleb nukuona bai na Bangi oketa kwa Jeru nukuona bai na Eddie muntu ambere otumba ko win senate lazima otweke MP miaka ngengana which is a lie ni urongo bu kwena chesang baumere tu beja ba senators bangi baume kwena bangi beje ba uma MCA beja ba governor but antu baraba kura Meru leaders baraba kalite nikino ntu bakalire ba future Meru bali rendekire bali ya medika bali Kiraitu etimo de atereto batereta muthakore CS future kakarembe ka nikino ntu baretere kwaria antu bawaite abonka Meru ni future Ali is not waiting Ali atera meeting yego narari na ketha narareo ka tuite the line ate kwenda gwitai kuchwana aria uria tuga propel Meru into higher levels. So you guys, are you like saying tutibatu kudotina mechema ni yeye kana itubatere kudotina na tongeria baba thuri na bakire ito baba ire kandu inyas aspirants twabora ya mawaitha babati kuleto bakoruani no tukuruga metiri ukagita inyamu murito witete gwita ngwena ikagwa attachment aspirant bai babati nyagwikwa inyams in fact woni Kenya kuthura ndina uongozi ndenda meetings ci aspirant na baba iteni kenda gutikethiro kwina kizi je yakawira dai mtu atonyetene atije atena idea na giture kwithiro kwina gintu Kiraitu dai antu agukochi senate candidates baraba gutona after ni au main to retirement ya gombe giti but wena wirene te retire ni tuntu kwa na itana atikwa na ali ndio no compete kwa mberi 70 people everyone is telling me Mheshimiwa Ali bera imbibi tumete Meru yeta kire that political oblivion is it you guys ne abunge baba bakwero nega chagwa ibana nkero ngirima na tano ba mu impeach Meru
Thina Meru ira number 1 ikawira Mwangaza. Utungi. Hold on, Kalembe no ambiririe kuwa no kuletera Meru. In fact, Kalembe no ambiririe number 1 wita na kamera si wapi. Lakini all along the line a change bearing. It's sawa. It's normal. No ntogetho tena msimamo. Political right here. Ogetho te kumabiro kuletera at the end of the day it is a street. Lazima utapinduka kidogo. I respond to my colleague Sarah Gaki. Sarah Gaki no member wa committee ya budget. Na nkorone kara kolomi. Me no utikashie murungu na nkoroiku. Korone ra kolomi na kumambira twekire cia budget. Na hivyo batorengereti in fact no uri msimamo mbere, kustara mbere. But along the line ona no ete akona tender. A change ya bearing ringi no nto money corrupt na ni corrupt morals na this one to the people of Anto Amboi ward contractor wa yete ko boide barabara shenu Sarah Gaki Kaberia na bo ensure kuritango embea in fact mheshimiwa yanu is very serious on that atoira na umari no you know the last time Area she was very bitter akiwa kinyibo amuritira kamitene relax acha nkudiri bwako then katwe oyi as mwenda I respect Sine Keraitu is a graduate of Harvard School of Law. Sawa. Kinyari wake ni heshima. I respect Munya, Iwakili, former governor, former MP, former CS. I respect Lintorep still Iwakili, former MP, former CS and senator. Kwa wa mukoro hari ndea kidogo para moyare oro mutene no are moikona para mukora wetatia akona. These are our leaders. I'm surprised to eta Western we have Oparanya. Si anafanya kazi te waziri tuite Luo Nyanza Raila turamuende TAU between Kiraito na Raila who is older than the other one. You see you go to embrace by toke anda tumba wetara tumba weta na bana timu yetu mwera karibu in politics. In fact me I'm meeting you for the first time. Okay, though in that wishing you wait until warengo come the next meeting at 16 I will invite you as a brother. Timothy has worked in Nairobi County, Kimanto, ya town planning, nini. We expect Imareta, Omeburare, Abu Nairobi Nariku, na sawa. Atumwire ende karibu for now. Mbere politics is local. No mo kambere odo mesi azo rashieta pole kendo kinya. Sawa. So next meeting kendo ande nwe mushema nione. Ntu inkona imokuru inagirira yake. Sawa. Okay. But Meru no mukato muriteri nene twatanirite tutekumena mukuru tutekumena vijana tutekumena mwana tuende twegente no ndo Meru mati ni Meru hold on kwere nino ndo haujajua mambo mkutana ankueleze ara tweterete ni bwana sasa si relax bwana sasa nilikukata wakati uliongea. Let me tell you something. I've been called by a sitting leader elected leader akambira ubona nde ugotetwa michemanio yetu buru sawa ule what can wote tena proof ni right wa yes well aliareana ukwira hawe to michemanio yetu tariki 16 we started with a senior leader na baada tuitirimana tuona Meru ite mzuri tuambiriana 3 senior most twabere yui twaranirie so the next meeting ira turabwithirio no na Kilanji ni rare anjuri ncheke. So the next meeting na minus ba mababo ali na professionals barabatari wabondi barari na apology kora na apology munye kora na apology kaburi. So the next meeting tueta anto bonde ba Meru professionals kina Kalembe former MCAs former council Kalembe wate ya kawira amwenga wonte karawa kawira so Ameru no mokapa watanire the late professor said ure eiteire kinya interest ya community ikai nene saite tuthina twakwa ni ngo personal tokoira tutenda toita kwa wangiriana so that is aunio turi Ameru turuende Meru yetu watanire tumekuiletera tuteterana betu bateduke rakwina okay na kura to a position in terms of GDP contribution and sawa. Yeah.
Kato kudhiria Kalembe, we are way past time. Kuri untu kwa kuga. Kuge ndugi wa conflict of interest. Na untu bunde budida gwa. Budida wa ndene alo. Ndinama. Tukeja gutegera ndene alo ikata mbere na nyuma. I wish tukeja guita anto amboi. Saragaki is not a contractor. Tue contractor anto amboi. Na kida noe I untu bubatere kurwa directly kuma ndene assembly. Nontu bwa conflict of interest. Utumba ko do orisitetagitine na alafu wita kwa contractor. Hii makosa. Irawa MCA gute MCA zwa contractors. Hata mimi sijawahi hapana, hakuna. Na inyoge ta daima ukuna nontu tutomba kwa aria iase. I know a few. Nontu one thing keda no baije. I know a few kile last regime. No, togeta kutaka maukune. You not fight them there. I'm telling you Ndura. I'm telling you. Of course the companies kakwe. So utomba inde kugweta names. Nontu wengu ge kuno ere ngoro kugera irantu ntaka. No ngwata. Kana ugerera Kalembe ntaka. Everybody anga okengo ikawera. Anga okadhidu anga whatever city chienama. Relax. Lekana na bitterness. Relax my brother. Relax ngokundia dose. Otio nkundia. Kanko inject. Kandi inject knowledge in your head. Nenda kuwatere dula. Ndio mutanga. Tera kwaraia. Ndio mutanga. Tera kwaraia. Now, no, you have been personal to the governor, you have been personal to Kalembe, you have been personal to everybody. Whereas at in Bibilia, you got we respect ranks. Kone nyari wowe tetende ne Senate, ku receive and governor casually. No, what it? No, let me tell no, my brother. No, when I want to inject something, you want to senior than you. How can we? They senior than you. No, to already came bitterness. Me no to already bitterness. No. To already bitterness. Now where dula. The Meru are these people. But we talk about chemani abonka, pakambira kwa. Na hiyo is very awkward. Kuona mtu ya mwenda ali azingatete atubachindiro kula itene whereas that rende na kulia atire mujumbe wina mbecha cha kuwa na 8 million utekwareria wogo na go hengerwe no ari na kanya we witangoge ibu ile go question muntu ro egitene na muntu ro dai upatira ko no witangoge na to kona onda ari ba etana de publicas pale au nyuma bazingatete atubakitire aja bagire yonge so itora ke wakando taka. Okay, this is the biggest. Thank you. Yes, mheshimiwa. Okay. No. Right of reply Kalembe. Relax. No, you go over to the Kurati. No, don't bitterness. Is on another level. Relax. Yes. Relax. Now, don't relax. Now, don't go to the want to see I'm responding to a concern. No. Your concern is value is far-fetched ideas. You don't that respond. No. A colleague of mine. If you go today, he has tagged me in a message. Yes. Then don't go today. No. No. Why you bitter? No, I'm bitter because I'm saying what I know what I'm saying. Not over. Wowo kare kana bitterness chiaku. Okaatire okangava heshima. Oka MCS bange heshima. Oka Kalembe heshima. Ola tawarua. You hand it. Na tawarua. A message here. There want to come in my work. Yes, because you never nukintu kembere wowote kintu kembere yote kwa budget. Estimate chama nene angapana. Gentlemen, the price about that nyomora that is this personal? Ndene njia kirindinge kinge mwana kikuma ke opus kanyarwa katidia onge owo ke go tuna ore. You are just in there. Like a puppet. Budget. But mheshimiwa Kalembe, to be fair kile mheshimiwa entrepreneurs zibo to respond ki. Let me tell you. Okay, please. Okay, guys. Okay. Mheshimiwa, please, Timo. Kalembe,
you've made your point, mweka nyeno make point yawe. Kindly tukithiria as you conclude, please. You can take care more. Batu 47 MCAs aturete nguisha county. 42 MCAs iboba ingwesha wondi nesheto. Uyoro engwe wondi neshe kwana dingire. Is an MCA aiki. Mwambira taritangwe na kubyo na mwero tebyo kwenda. Wezi yangu bia wewe ndekire barabara 24 million ishoka nita. So watu 47 MCAs tutena interest. Lakini kwa barabara ina tamaa iboba ku post messages ari. Na mtu wa post ni yote wamwira the truth. Na the way it is bitter. Wewe umedefendia na noko meankrone ku akubyo bia tena ara. Bia tena heshima. Utweka anja batu tetere barabara. Please give him time. Give him time. This is sawa. And this is time na ndo mantu bantu ambuyingui. Dabera have had a response from Sarah Gaki. That mentioned Sarah Gaki, that mentioned Kalembe. There was Sarah Gaki, non tag in a message. Wa integrity polytechnic. We need a documentation here. We need a kire that with public participation. Na dekira 5 million more in a polytechnic. It's a document I have. It is authentic. Na mongala inde nyo. I different brand dekire wondi neko. Non tuna no itenda anto amboi ward. That's the bitterness okuya kwa address messages in my group. We know that. The area MCA, good thing, imodomi, na rande kile barua ke EACC. No nto barabara ile kirisho ile tera chenjwa. Na twende MCAs, we are writing letters. No tunyango ile iko to. It is the first time barabara iko to tena BQs. Barabara yake ya kabundua mbere nyake ekibao ke ekiayana wile chiyete go first. You know, Mheshimiwa, some of these issues is sounding very yani manto ya tumbekana ngoyomba kuti twate tena BQ edrikare one message yao digeria I called the guy na muro terita ngoyo wondi nekwa the first thing wanda ni BQ kenda buba kwa account for what you're coming to do and babi wena bio ito barua bae yake to wangu yake BQs as we speak offer letter is when I show as we speak and I ngere mtu is an MCA among the 47 kana K22 I'm going to stop tomorrow tutirimane undani BQs na tumura bubu utenja barabara utanda ni BQ okay this was our yeah gentlemen Timo please take 30 seconds Oni geto kiria ndura mpomba kugari these guys have to embrace sober mind. Lazima embrace kutuika na sober mind. Baja ile lazima wanye Meru ni tu nyamba tu electorate. Na baja dato Meru tea nene Meru ni ya. Speaker, deputy speaker, weta na ale ochoka embrace dialogue. Try, there is a way. There is a way. Okay, you will get an attack on phone now responding na that with okay, that is now ikethro pugita le bongi. Kona mwenda ithiri ya comment nyawe. Okay, kwithirwa geta na wire mtore nje sometimes itodithagia mantu but itodithagia no kwa good ile kwa enkoro. Tonto no chukumi. So oniga nkoromba tu kwithira kwina winyiana kwenda kenda mantu jombo sovika at least miaka eji twita election tukatale leaders bangi. Okay, thank you. Tutishwa kamera agachoka na tutishwa inyaba mwenda ali bachoka. Kalembe agwere mwaka 2032. Ngonya mbugibwega. Mbugibwega ndo kanya kala tona kakaga kwarira mu Meru. Uteo kari wona kanya ngia kwari but okay proceed. 3 na mbugibwega. Na mbuge Meru oja utimouga ni kwenda ithiro ina soberness trend ithire na ndo bombe turitira ngugi dene Meru igitare athira no turitete kuthira uti muntu ko impeachment ni ngana cha thire to dene Meru tukanda kumenya barabara ngana cha arimi na tukanda kumenya indo ngana cha turi na ketha mbecha o muntu na ikirite wondi ne gwa na thingate no ntuchiri o itumba gwitwa otherwise thine Meru ni ajumbe na thine Meru those 47 MCAs thine Meru ni kwenda ikarirwe nthi no ntututito u na tukinya otherwise bwega na tukwaria bwega na gayothira tuike mzuri. Thank you. Yeah. But to the 47 MCAs tuiroma kugethera mu Meru arui babu thina
na mtura nwe wina interest yake still no bwa kariwa kiwa 47 MCs wena bahatu tutena dina no ntunye to yake ndaita kika wira nyaba kwa ari atibenda if atoi to kwenda tuita to kwa bitu kwenda the last one wingeta ngakelu kya budget otion kwendeka governor nete na timu yake ba implement the budget gwe ko kubwire ngintu oversight so ti kwendo kashia Meru ibera MCA taire otebye to irite tukabiata from the assembly there is oversight we MCA ni oversight ko legislate na ko represent the people the moment I pass the budget ni they take to the core na antubaraba weta ba program maindu kidogo no ntuba grid Meru bongwa da yaba kinyiti ba domete mtura mbo badetera na mtura ko detera kiu yake so ba to the 47 MCAs on behalf of them tukaromana mu Meru mkantu kwa mwisho Meru ito watanere. Thank you, Mheshimiwa. I would only ask whether kuthiatana na governor could be a way of oversighting na Kenya ko represent no tukapo wetania nwe kuona mirandi ira wekire ni kubwithia that way you will be representing the people at the same time oversighting mantu yara wekire kire budget. Thank you. We oversight. Okay. We oversight. Okay. Tutena interest. Thank you. Asante. No temu tutogemea tu edia MPs kana MC. Asante. Kuri mtu mombira. Hello Martin, Maure Junior, kindly tell our Deputy Speaker to at least outline some of the key projects entailed in Vision 2040. How was the budgeting of the Vision 2040? Why did the Assembly remove MOIS funds and they care about Vision 2040 all in the name of fighting the governor? On Muranga governor, he has been consulting with county leaders and MCAs, while in Meru MCAs have been rebels with 5 impeachments in every home home to develop peace of mind is always key, just like government should be. Hi Martin Dula, because every leader has his own or a manifesto. Remember, a good leader is the one who never gives someone a fish. Rather, he or she must teach the people how to fish themselves. Secondly, there is a sustainable development, so that it is why Meru will be behind other counties. Mama is taking advantage of poor people to manipulate them. Another thing, Kalembe and Kiongozi are washing their inner clothes in public despite them being Team Mama. Thank you mutegeri wa Meru TV na mutegeri wa Meru FM kwithirwa watanite na batukire mubango chunkia siasa. Okay, ya kwithirwa wakati witabura Kalembe na Mwendali na Tibo bakwenda tudhiria royo patero yetu trimane royo kire mubango yo chungikia siasa. I mean kire mubango yo chanchamuka kwamberia rukiri tha imwe rukiri mwankara inye together twina Karimi County na of course together twina mukuru kiama JR kwamberia tha ijire cia rukiri. Thank you very much no tubako with the way about it. Good night. It's been real. For real.